There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa mal Pasifika, o whaavaina i Australia.
O lea ma umia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga vaa il whaafoina o lau aunanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena ia il whai ngā malanga, mo le ua val au ia ili atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mol fia mala malama atili ona sila sila mwhai tau mala malama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi ma sina mua mana tua na ile tautua le All Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Ia, patalo fo fa jude nei vanga o le afiafi I lau fa fo maua Samoa. Ia I le aso se furu bari tolu le nei o le masina lona tolu le nei tu sanga le aso tofi le faita waso tatou waso fa New Zealand me se Samoa ma le nai tu langi. Ia o le to o ona le nei asiata fa le malu le fo se e mai pe au mangalu le ea. Ia se I tautua ma whaau le tātou proklame le foi vanga o le afiafi. E o ina botu mai mali taula le ono foia le tātou no foa pe ona masania I tonu le tātou ofisa au tu I manukau au te roa New Zealand. Ia ai o le alofa o le tua I tu mau I so o se mea. Au disi dau tātou whaalau I loa Samoa awatu ia o tātou sponsors sa marianga le lei. O loo mawhai ai o na whaau ia le tautua mare o nanga a le Blue Wave TV. Ai mese o le tātou proklame le vanga o le fiafi, o le Tautai A'e, ma le makuia, whaivaro tātou o te noo. Ia malore pale malore whaatoa, no le on sai, alo fori tau atai. E le teritononga, ia o lea sao tātou whaivai le sao, ma whangota le liu loa e pio tala e whai le ngā te whali. Le alofa o le atua na umau I lou a ao, ma lo lima, tai oe, I le ulu fale ma le ulu fafo. Ia e mai se fo I o vaenga sa fita aloloa iai. Ia whaafitai I lona whaamaoni I lova lea. Ia o mwhaiona tātou lau lua fesila sila whai. O ta o to whaavatiu a au mamau ma au loloa le po falanga o lau whaafonga Samoa meso le tapu inga I so se tafo le nei lalo langi. Ma loa fua ai lau o maua. Se furu malaiva minuto te nei leitu lai wha. I le taimi masani o le nei proklame I lona aso tofi le nei mana tua fo I wha masani tātou I swinga o le nei fo I tausanga I le tātou proklame e le o ni swinga wha fo inga le wamatua tu mau ai o tātou swinga ia wa iai mo le amatanga fo le nei tausanga ma le tātou au iluma tolu aso o le vai aso e whai ai le tātou proklame o le Tautai A'e aso ngā fua mo mau ka lenga malo medi so mai mar me ngai so le eki nga foi la ke fongi ro medi so mai e pe foi malo ka nguku e yo e uma na ta watu e ya posta tu lunga ai le ma foi lava tolu aso o le tatou Tautai A'e le o sui ai aso nga fua aso lua aso tofi o aso na tolu o aso whareile maso lulu, se i vanga nā wa iai
ni fo le swinga le maalofia faataʻitaʻiga i te ua iesi tatou faatalanoaga faapitoa ia fioga le palemia misoniso lana kapeneta ia ua iai le taimi foʻi le e taua e vatu ai se faatala uula ae faapea mai ga le pau ala loo aso e avagoaga o le aso lulu ia po le aso falaili lona uiga ia ona tou faafofoga foʻi lea masilamio ia ua faauau le tatou polokalame i aso faapena pe o le aso lulu ma le aso falaili ae se vagana le uiga lalau tale se vagana ua iai ia ni tulaga faapitoa ia pe te ua malaga faafuaseʻi mai le palemia i niusila pe malaga mai po o ai lava ae na le pau a le o le aso e avanoa ai ia lona uiga la o le a fai ai se tatou faapitoa mo le tatou tauteiaʻe mo lo silofia le atunuu ia ae a faia avai le polo foʻi latou i aso nei ua sketo lai aso le tatou faapitoa oi o le tatou polokalame ia lona uiga e le lase mea tatou te atumatagi pe popole ai o le faatalofa lenā mo outou ma lava ia ua mafuta ma nisi foʻi ia ua amata ona afifio mai luga o le tatou polokalame o le sa feagai tatou ma le fono ia te ilo le ufa maeaina foʻi le fonousu o lenei aso ana po sa tuai ana maeʻa tulaga ae si feakulaʻu kala le malie ia o le faatalofa ae o le malie ia o le faafitauli lea e feagai manai tagata i Amerika e mai mo atu sole o le kasiaga i le lua le faafeao le e uma mai ai le fono a Samoa ia a faapea la e oo le fono faataʻitaʻiga o le sefulu ma le tua e fā i kulā pe 5 i kulā pe ongo foʻi ua misuri ongo i kulā e vavē o lona uiga o le e ili si tagata ma le si olo matua ma le si toeʻina e aoiga lelei e aoiga lelei e toe aulia lelei le si aso la e mai mo atu le uiga la tatala ia e lē faigofie le kapuaʻiga a Amerika latou ae maise o le latou tuʻituʻi a molipapaga e lē gata o le fono o lo tatou matunuu ia o nisi o tatou polokalame ua o le tautaiaʻe ia e uma le 10 kasi ia po le 12 le taimi faā Amerika ia a o le faatalofa o te fiafeane feoi o le tala lelei ma outou fatu aiga tausi ma outou gafa faamālō fai o le faiva e lē faigofia le tou pito laau e maise faafeagaiga foʻi le feagai ma ekalesia so o se fatafaiteulaga ioe auā o loʻu talitonuga na pauio faifeʻau e taʻu o faafeagaiga na o faafeagaiga na o faifeʻau ua tausi ekalesia o i latou lanaʻi aʻua ai foʻi si ekalesia e taʻua latou faifeʻau mo faifeʻau laisene ma nisi o tulaga fapena ae lē o kausiagi ekalesia o le faafeagaiga le o te talanoa atu ai oe lea e tausi lau ekalesia ma lau lafu mamoe faamālō fai o le faiva toutogi o seu ua lagatila faapulō le tualima mālō le ono saʻi ia afea e laʻu faamālō ma laʻu faatalofa mālō iā te outou tamā ma tinā matutua talofa ai ia e lē faigofie e lē faigofie outou faiva tamā ma tinā matutua talosia ae faafetai faafetaitele o le taeao ana lē la sa faataunuuina ai le faamoemoe ia na maomai ai seʻi faakofo o le Bay Area i le barbecue ma le sosi tofo lelei a le dama o Mr Falai po le suga e faafonuu panapa sa matou feiloaʻi o la matua i le iloga le me tutu ai limo ma vai o Mr Falai ina ua autofa atu le atunuu o Bay Area ma San Francisco nisi na matou feiloaʻi so le malaga mai drive mai Sacramento about what nearly 2 hours or 2 hours o isi o mai San Jose o isi drive mai mamao yo meo mai i tagata just to taste the barbecue mo mai se i feiloaʻi ia ua o nisi foʻi saʻumalaga mo mai matou teleʻi ma ua se avanoa e feiloaʻi ai te lo foi se taimi na e toe tauaofia ua o le sa malōlō lea foʻi le palemene mo lenei fe manatua o le la e taumafai lava ina ia faasopo aloa ia tulaga o le felafolafoaʻiga ae seʻi pasi le pili lea so loiga la ia
ai mana tua la pi wa uma fo ile wa uma fo ia fela fo wa uma va ngo ka fo ile ka ki o ngo mo wai ngai fitawinga le fitawinga ka fa ko fitawinga fa I upu fai ai lo fitawinga I lima po uma le po o remount sa ngafi uma tuila epa ai tisina bepe ile tuila epa nga ora nga osu fa la vale nga wa o le nei fia te tau na pasi ai le faitonga lea ia o le tulafono to e teu me so tulafono o le tu esesina o le mtanga ruga tina me suina o le ngoa o le mtanga ruga tina te mai tai no umala mduia manga so tai ia I le mtanga ruga ainga mamata uplokteli ia nga te fuilea ia o le vai esesina mai o le na mtanga ruga ese mai le mtanga ruga o le ploketi miliona po le 2 miliona le waiai o yo le ele faina ko pe kar fongo ya ka ko ia pule al tanga tele me mai mo mai ala fia file nei ole a fea I ma faʻasoa mali ataua ia meia sa tutupu le palemene I le aso ana nafi ma le taeao ana nei ia ma le aso foʻi lenei ole a fea I lau faʻasoa ma le suga lelei ataua le mata upu o fale la tai le lato fai pule faalauteli o le a fea le tatou faʻasoa ia le mata upu lea na matua leo ai foʻi le faipule a fale atatonu ia ma le kala lea ma ai pe umi I oe po le ale umi o le ale umi ma ai pe umi po le alava le faiga o le tala ia ai mai se foʻi o le tulaga I le vesivesiga o lenei foʻi taeao o le a tatou afea foʻi le mataupu a faasale le agalua na mafua ai ona lagalaga finagalo ma manatu I le aso na nafi so o le manaia ia mai se foʻi o le tulaga lea ua faataoto manatua mai o le fiafi lenei a o alu foʻi le tatou a o alu le tatou proklame ia o te ilo foʻi la stand by mai le tatou producer I New Zealand leanga o le fia tuli matangau iu matua patatua o le saunoaga le fioga I le lipalemia lea sa lapa kaʻi ai pe faatonu ina ai ia le taʻitaʻi o le ituagai le tagata pito I matua o le palemene ma le Samoa ona o le faisoo lenei upu o le lalafo o le pepelo ae lalafo agaʻi le taʻitaʻi o le malo magakuaua le o koe ua uma le mea na gasasui kaʻikaʻi la auli sa taʻitaʻifono ua naʻo le vaega faʻaupufai ua naʻo se minista o faatoʻaga ua uma lea ua iga saofaʻi mai I le gofoa o le palemia o le kaʻikaʻi o le akuguʻu o lea lava e lau mamā sagia upu e lalafo a le toeina tuila epa o le taʻitaʻi o le ituagai manatua la o le fiafi lenei leanga o lenga saugoa le palemia e maua lou iuga pe a kuʻu sesiku e maua le iuga o upu ia ai le uma le fogo o le fiafi lenei loloiga akipa na ai ia le tatou team foʻi New Zealand pe a faapea e alu o le suataga o le faatele ai teʻi ua afea ia ua utilo foʻi lai monitor le tulaga lea ia pe mafai ona kolosi I luga o le tatou proklame ia breaking news so wala te popole o ele te mai mo mai te mire nei e ke maua me vevela ma me asa I lunga I ka ko faso e ke koe maua I fo markamanga mai pena pauna asi vai nga le tau to tuli matanga u pe o le tala no fai le ufi le teine o sina ia ma lo le ona sai ma lo le fato to au to te pole e matua zua le la bauta sua la batai o tato yai le amatanga o le porkalame fa malo atu le ono sai malo le lava papale pa ia mawalunga si o tatou tunu se fa ya tu la via fa soa le nei fa malo si au pe yo no to si le fia matai de porkalame o lau fa soa fa malo si au lea wo va ia tu ia I sua tanga o le vaatele ai mai se foi le au lango ale fainga malo por tatou van fa fai fa tu le tu sa mo o tasi wo va ia tu pe wo mau le mele nga o le sa ungi ai au le si e fika fua fainga les
ole fai atu lava e vai atunga ua e fo inisi ua toe pe feta wai ma ua va fo ilele fo nga va i la to uma la lango ma lango le fainga malo ai misi fo vanga fa to de to sa mo tasi io o lau o lau lava ia tu laga fo ilele fautuanga aua le fika fua e lesi manatu malangona faalia o lesi nga paua re kaimi e mawhai ai ona tatou tau a fea se tangata tu ua lalo iai ona ua uva ai atu pe a kako va ai aku ole nguku leanga ia malaulau vavale a le kau ki felengi do you know o ha wa mata no tango a ko fai wa fi ko fai me pe ka felengi pe wole ai o ke le unfriending a pe kiriki o pole ala vale a o ke le fai na me ona fa pe o lo wita fa toto le ai o ke faia ona o lo le fia i le ngangana te fa o ngai na malo ngutu e se lo ngutu leanga ko sa fai pe kau ke la lango fa kasi fainga malo langa i lo tantonunga e le ka kaunga ka ko lau vale ka ngaka e lango fa i fainga malo fa toto i le to sa mutas e le o aka ngia i le ngor ka ko paki aba ko ila ko lalo e le o aka ngia yo anga me fa ko i le ko ai sau i fa makalanga e mo mai pa lau vale male fa ka ipu mo me nga mo me fa pena fa toi fo ai ore tangata la le o te fai atu ai ma le fautuanga o le toi nga tangata fo ile a fa ali le manatu o le si tangata alai manaya fo ile e construct le fainga la fo ya identify le issue la kala ngoi le issue e se mea i masau fi au e ki o soi fua ma e tau personal fua ma e tau e o ar ko nga me fu le ka umea e ka umea ko ai nga e ka umea nga mea o le mea na le o fa le ton wel tatu wa mi o le la pisi nga le ka fai fudu kulo o le sia ma ko nga ma le vai rusi nga le ka ke nga e kilingi o le mea o lo woso e au lo kangaka ai ke le au fa maongi ma e ka ukala le ami o kong yes ma le tua mai pen o fai atu a fai foi o ke fai aku e por kala mere ngei e ala inga SMI ya pa fkai inga ingi sila ya iska nga kai kau kila lango fakasi o le suenga o le ami o tonu so pe ke fast pe ke fai pule ale fast pe ke mingiska pe ke HRPP a fa vale au me fai ko kongo o fare fongo me fa penga e fa aluma mai kai fa aluma mai pa ki ten awang e expecting a mainga fa pe e mini aku oe le ai ai a fai foi la e a fia ire fina ngalo o ele ai inga iai fa susu iai malango iai ten awe ke fika fue o ia le manatu fa ali le leilo fina ngalo o ko mo mai fa ali le leilo fina ngalo ia peke o saifo leanga e kasi e laua o le fiso e lau o le tolo ai ala e kasi le monga yolo ele o fa pe o fa yaku nge kala a menka ka ngofile ka vai pai mala fai le ai o le kala le kuspa ia e topu le fa atua ile tau longolongo la fa fela nga osor fa ko o le si fai pule la fa fela nga fa mausali inga pe a fai ka kelo ilo aku o la o ka manu lue pe a fa pe e ka fa yaku se kala ai ko fe punga ko fa mai ele ha male no asiatala ele I don't play like that ai look fa o kiri pe ka ke wo mamai pe ka ke ai nga mamai pe nga ka ai McDonald's tanga le lar kai au po le alava a faia ka ke va ia ku e sele me wanga ia ka ko karangore isu le anga ole uso mongia le la fa ku la kala e ke loa le uso mongi e ka karsa o ya we au matau te fia le mo fa vi mangamea le nga fainga ka inga e kango e sungi kongu ai ka ulikingi fainga ka inga faio ka ko mga kusa au nga fa ku nga lu te tua or ku ala lo mongi le nga le o ke vakua or isu le fia ngai makako
o ka ko fia fais ai aka ko vai ku lo wa fia mai ka kai pele ya ka ko on ka ko alo lo la ia ai le ka fa penga ile ka le o te tala no mama tulanga yo o ai yo ka ai nga yo ko ke li lo ai si mako mafukanga mangisho fai pule le wo fai atu o mako mafukanga mangisho fai pule mangisho mingiska oh ko ya mo mo fa kasi mo nga kasi fika mai o ele winga lo loto la tala le o ke fai ko ya o mo nga kasi makwa pipi ia ko nga mafukanga fo ilele nga o saungia lele mai valele uso fa mo mole fia piki close, very close. Ioi. Very, very close. Ai nga sipa loa le lamanga. Ai nga whaangukunguku lua loa. Ai nga kau eli loa. Umango o kami kua whaukua iai ele ai. Koe kami kua whaukua iai ele ai. Whanga ku loa i rungon programe. O umanga whainga ruenga i au kafa kami lesi au kafa. Mea la lea. Ele ai se mea la atatou vivesi ai fua. Leanga o lea whera o faʻasoa sesi kasi ngai vanga o le fiafi. So e pule la o e peke le fia ia ke au. Yeah, that's your problem. A le wa vatu mua la disclaimer mua le mala u tu lalo. E yo le ai pai ko kisila. Ko ya fela u kana le fa fonga mai si fai pulo matunu. E fa fonga mer ko far vai malai. Ya sia te tafu fo. Taimi fato ato mo fai si ana palota ngai ko kisila fia. I okay if I own personal because there was an issue. Ai ole kai mia nga umai nga fale makoe ngang ko vai e leila se me ala fo na ai o fica fueles o vai a toi fo fai me mai situ singa ni si o tangata o sika ka ke ka ke nga me mai kua ma fai ka kala mai fo i me la ko ku maro ma ka mai me la ku pu la ko Pakim o la ko foi pule. Ya le utava vai mai ya se o ko wanga le media ya la inga ala na me ala inga pula foi me ala media. Tato won malolonga ela ngona yo tino la wai o kot fana. Mo ka fia faʻasoa ringi vanga o le fiafi. Ona o telefone nei te misa le mo wai se no. Tato won malolonga. A foi mai. Ya, let's welcome le atawa manufui Peterson ilunga o le tatou programe ele nei vanga o le fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Ya uso matua la wa tama matua o fatalo fajet o si o kama makua ile ngai vanga o le fiafi. Alo, o vaku penga ko ka maka ko pick up melo wait nga la ko moi. E ro pe mafang me fai o pe area ma ngai weekend ma de kai minga lo malanga ma Mr Falai. Lei ona fo i na isa uno mai loa o pai e. O no fo lo sui le setting or camera. So o mela lenga isa ngo mo mai ai. O le original nga. Na le o kango loa. O kango suile va ke si mo bleu so ia ai o kango sum o ke manga sum foi le ia mangengo le si la tanga te e yo ai le fa pe
E pe manga ya ku le mele ngai mo no mele wa ka nini. E te lole mele wo ba ai tua. Ua taluana lua toʻalua mai ma le afioga le gafatasi le aso gafua le tatou polokalame ua ese ala ua ai aku iau sikai lia ua e fai mai a o lelei foi lo lako ua maua le kaimi foi e ma ke kalakalago ai o uiga ma e te silafia o lea la ua uloa gei e sili a le original gai lo le AI o le AI lo o le AI o a'u lo ke fa'ogakua e asa usi sila mai la AI e la AI kwa magai a kusalua AI maka matulei o lo ke kau mafai e fa AI ia ha'u fo ile a le lau ke va ko le ai la me sili le wa e fai mai e sili a le original ia nga magai nga A1 ma le AP a pe ao kai fo fa vai la fai le AP ia o misia oe ia le uso fo i lunga le porkalame tulou ia me se fo tatou ofisa a o lo manuia be umai le ngale le tua o le pe no fatu o le taeao na le la le faatumulia te le lopo mfai na vi fudunga e le fionga nga fatasi malana ia o ka le papa ki ke lole me matu faʻasoa ma le suga le faafeagaiga o le taʻitaʻi o le toe ina fofoutua o le assembly nei Amerika le suga pastateo so le gaga kofo ar ko ingaga le la famai e se waku ele ase famai siata ua toe a tili ai no in love lo tolua Ue mai whainga o le sosia ka maro falai. E pi, o le la o mau e foi la le si vai. O le au ngā foi la le sosia ka maro falai. Ua to e wha mau sa li i ai maftanga au ngari. Ue vai ai. E wai sumori a. E alea, le sunga fa fianga inga nau si sila mai e musion fatua. E oi. E vai tatou i ai. O ngā li i peina o mai tai to tasi. Ai ngā o ngā kofoa e le sosi vili ma lesi. Fa mai oso mai. Oso mai. E ese foi winga o sosi le o vai aku ia. La mai kau ka ko foi ngere fa so ka ko pa ki wa eskemi ko kasi ka se fulu lima ya ipo ar mai ala silenga. No se fulu ipo ar marka ka kas. Ole le koki la le ro va ai nei. E nei. Ele o tele i va ai se tangata na saufa tauni pu se lua pe tolu. O le te leo le whaatau ana le la o le tolu se furu. Ia. A tangata. O le toa tele se furu lua se furu wha. O le se furua e abi. Ia, maalola. O le si toa fine na saule drain. O ngor kuringa no whai atu. O le ua toi whaatau ana tunga nga ele kasu lua e umale le round one pe wha mele masanini tupu ina. Na uma ia toi mai leo le whaatau nga. Ia o melia tulo i tasi au fans o si tu finela lea mai a matu whalelima. O vaku ke loe a ele wife made traffic nga sau le train for like an hour and a half. Sau e piki aku ia lan whatau. So o le whakta i mamone toi uro whaanga au ta faʻasoa i le sia matu community Bay Area, San Francisco, Sacramento, San Jose, San Pablo, Santa Clara o ina le vai fe awai le sunga ile fa fe ngai so le kiro e wale le uma ya mara ka unga fa Spanish o ngengo foanga malo lo vai ke salo le si vai ngofo le mangai ke le papa ki o Mr Falai me foi le wo pong le sa wa ese ya pongai bi foi bange fa fo me ku pe o catch ngale o mangai o papa ki o le so le kau ai o sa po la nga la po sa la o sa Ole moele moi vai ia Mr Falai. Ole moele tangata pi fa so ele ele levanto ai tau no mai ia te lofa fo tulo e o ke o fo ngi ko nga marusi. Ia ai o lo maduia. Fa tele mo mole to fa tele ia Bay Area ia le ko fo Bay Area. O ka makaukia. Ia lo fa ke Bay Area ma ia Mr Falai pa fa nga la ko fa.
Ia, le na o lo mruia foi fioga te fono, ia le pepetele pale, ia ai me se foi o le sui te fono, ia sunga ia magalongo, ia fa pe foi na yo la flitua, ia me se foi o le te o loa ia to loa te mseu. Ma le ano ia o le tatou a mafutanga, ia ona tulaga fa lupeina. O lo mruia o malatou, ia ai me se foi tina ma tama ma tutua. E foi Ia. me ke fi fai ro kia o di a siak. E Ia, ma so ko no, kampangi le o le mose mo pani popo company New Zealand. Ia wa si sila mai lai e maka o kia foi ngi pang popo. Pe fai me o mo cinnamon ma me fa penga. O ka sole. Ele pe o si wa vai o le apale. Okay. I Tu so le ko ko se a famo e pesa. o ni mea fo ia na lua o a mai fua fo ia nei compania o lua le fua lua mai Mose. mai Vai ma ngai o pang popo. Ia. Ola le fai me ka fai ri se so i. Ola ku fa le i a ke longa pe fia ka o apa. Mole sila fia mo lo website we vale ye. Nga. Mole sila fia e lua sunga. Ele o se por kalame fo ilele avatu e o ai e testing. Amor moni, mai. Wa fai fo ilu wa fai nga wo le ai. Wa fai fo fai nga o lua nga yo nga wo le ai mai na. E le o le lua ta mi miro wa le se me ko kongi e le lua ai ka la fu pang popo. Nga lua mai fo na ye le fatanga au mai lunga. Ya. Ai yo le man na ya it looks really yummy, yes. E man na ya tele. Man e tatu. Ya o kala i do mga o fo ilele e fa ko ko e ai wa le e uma loa tatou fino e foi vai asfo e a fa te tele ia lo ka ia ole o mo lo papakiu a o mga foi fai lo kuma ko pang popo ngi ngusi vai sila mai o ma fino ia nei mastasio malo si ni ai pay area le la wa mai ia opini vai sila mai o fa pine na foi le ia mionga tau o loa o se tangata o se tangata foi lele o fia ia ile nei pitonu e la mala upinge le a so le ke ro e le atu a upinge le o mai ya le pa wa ga ka mai le o mai le pinge o pe ko ki e fai pa ki fa la ya mai ke o pinge io ia fa mai ona o lo mata ata a si sira mai ko so le pinge le ia o le pailonga tau o loa e le taita inga fa leo e ia ile sia foi tamali ia le tunu ua uma le tausanga a toa na yatu ele ai ma se zero murder crime ilalo le watu ilalo le va inga tangata le wasi sira mai thank you for making our community safer maka kia me ia wa ia e foi lá o pingue le ngamo o pingue fai pang popo se furu o pang popo bang fai coconut punch try mix vai me fai pang popo ma kampangi fo le fai ngi malau pingue fa ai lo mai perua le taututongi ngalo ai talafu wa sisi na mai ua mawala u fai longa te loa mai a Donald Trump wa sisi la oro sisi la mai ia ole na ona ole pingele le a tau am fai no wa le fa tara no Donald Trump family no winga ata toyo mai ia e show kamarea ia ona fatara no ai rola wa sila la ele fa pe o ka o ko ruanga le ko ngo fa lai ka afa ke ru foi o si e kasi o ko foi mai na ia le e ru e fai no fisidi e o ke pode le o ka ri mai nga wa sila mai ia ma lo vai la ka ia ona i mea nai fa tai fo ile nei turu America io ya wa mau le va no longo winga o lesi kai mi ka ki o mai ka kere ko yo mai ngai LA ma le west ala tau sa o Washington sole o ina le uso nga ko menga
Pe ale. Po se souvenir pe shop nga mai ai. Ele le mea le fu ile le o vai vai nga le o tatu Samoa le mea le o le loto a le fu ile le awan ia pui le lu loto ma fui mono awa ia le la suilo e ke lua le o e vai Trump le mele Ai nei o fui mo wa u ia ke au ia oi le ka fa so mo fui mo ne au ko kongu la ko kongu at pinga ba ya Trump. Yes, vai o ia ka vai wa ima ngai ke ia pa tai ai foi ia I show your community ia me se foi si uso malo so le kai le ngai sa mo dia le foi le ngai Le ia a o wo mai to atele nei tina fa nau te sili mai ia fa mai ai sia wale malanga mai ke ia Godfather o fa tu o Godfather e le o to nga fatia le to ina le sfruto lui tula ole maula la fa le o subaru kula ngol ba le e o va kula subaru le fengo fa lo e fiera la ko America lu fa e se furu iba ia ole a se io tau se fa se ta fa so o le vo mana io mo le aka sia ko ku io mi sia tau pe no fa tu o le fa o le fono a le tunu ai tau mai tau e fa ka isu ole ata ta amata mai le atawa ole ata amata mai ile faipule afale la tai mor sir fia foi sa mo na wailunga mor tato page Tautai A'e ia nei nisi o tonga pe afa pe te fia to e sila ia ole tasile nei o faipule o ke le malama le atawa I so fitangalo po le atonu na mafau la iai ole ala pingola fa matalanga e fia foi le peye tasile fai pule peye e musu e uma songa kaiminga ke le faia se mea foi le e ingosia ai peye musu e pasi songa vangoa e ngoa ma se ingosia ma se kauleanga inga e ora so fura so se finanga no tele ile fo ia ina ua ia fina wina vai ngol fa vai fa mai e le te tauna whailonga tangata pe whailonga ia tūlango tangata uma I le malo. A le whunga o so role pia rui a Jack le sunga le pāle miam wha pia tu. A lea sau ko whinga o kou kai whongo pia ko ke whailonga kangaka. Wa kofi anga o kangaka ar kou lava tangata e langolango inga le fast. Ia ale ngalo ia le mo musu o ronga ngu. E o akur fasti o e whaile roadshow o le ala lea ko inga mea whapea. Sia minga so whinga. O lo whago goa ia le e whangange te saunganga le ar whaipule lea. E le ngā ia fwoi, ai, makori e fwoi. A whaalonglonga e saunganga whaipule e whai. A masi a whoi lānu pe maksila ia whaasoro mai whai ia le isi whaipule e kua mai. O le mo kua mixed up lawa e la kou le whongo whaavai, ma le whongo pulenga wiso le whongo le malo, ma le Village Phono Act. O whongo ia kou le mo kua mixed up lawa I whaipule. O ke le lenga e whaipule po o le lei I whunga le kula whongo le abaku. Inga ia loa vai mo ku ese ko nga whongo ese karango e le kula whongo le o kula whongo ngaki kula whongo ngaki le whai. Ola mai kau. Pe a mo me risi mea, woso risi mea. A mo me risi mea, woso risi mea. E ke au lava la ia pe whauringa mai. Ne whenka karango po vui e ma karango foi. O le kele o kaimi. Wa umanga wha makara risi whaipule. Ako sa fori whaipule koe whisiri e. Umanga wha makara whaipule, ko sa fori whaipule wha makala ai. Wha makala anga le mea lawa e kasi. O whaipule nge kukusa leia, fia me, vae lua, limongi, o papo, fonkoe, tima, lupe makasila. Kukusa le lei, uma le lei kaimi, sa kakau ang wha makala, long wha mamama ko kasi. Kakau nga mamama uma lawa, a foi koe langa lawa ni mka upo e kasi. O lesi mea hoi ia asiaka. Wa kele kaimi nge wa kou whaipule nge. Aku le whafafonga Samoa. Penga le lima mi nguke
e alu le maka upu o le fongo o le se fulminguke so le kai mai o vasaloloa ia fingangalo faipule sau ela ma me foi ele ka kaunga sau le ang mafu ele pisa kan ele ke le kai mile wa ave ai longo winga fo ringa mai fo le boka kau ko ia se fofuanga ale fongo fakalai inga ia kipi la minguke pa fa ke ore si kangaka ore si faipule ela kalangoa ko kiki se furu minguke kalangoa ko kiki se furu lima minguke kalangoa ai fa ko a fea la ka upu ko lu minguke mo ngai a ma ko le fo kai mele a fia mo meu fa uila bea ele fo kasila nga maka mai kausanga ia ka ingi kule e pase o mele so le lava fai menge faipule o le bako suli minguke ai fa ko langa pega le lua minguke aben ka upu a lesi lua minguke e fai lava nga bevesi fongo bevesi mea ele pakingo il fongo le fai ma lo fa jai sa o le lo finga lo le atawa e te sila fia le wa e mo tonu wa fa tai fo ko ngi o le tafa so o le me ko kia le fa nga le HRPP le wala lango i ba fia me o le delay o le fa kuai sila foi la al aso na nafi o ka se uminga ka wasar fi nga fia me ki nga pasia le lafo masa ngo mai le fonga fikalai o le final say le ko mo mo fo por le mo ka mo o le a tu la ile mingiska ona o lai e fa tanga i lalo o tulafono ma process fa na tinati o mea o mga fai mo sei fai ko ngolo ngolo ai ato sila nei Samoa be fa fo mele ato nga makwa ku so o lunga mafia me wa ka u fa le tonu batua ai li au ta tu so o lunga e mosua e va ve filosofi i le fai ko ngolo ngolo ai mana o sei fai fa kerenge se aku fai ko mo o le pine o fa metalanga nga o nga fiwa ka apaka ko o le delay tactics fo le nga o nga fakua ele ku mama inga fo fa lai e me fo o le tatou o le fionga i le pale mia ma fa ya kwal pale mia le ai ka kia ka ko halu no ai fa ka ngoro lua ku la imer mingiska o e si la fia foi mai to ma tuali a toa nga o nga nga fa yo forsanga mingiska ko la ulau mo fa ka ngoro lua ku la fongo sau ngo mar fo fa la ia avanola ne mo se sui e fia fa ali po ni sui e fia fa ali no la tu fa nga o la wa so wa lo le mena tu poa le nga makwa fiu fo fa kala I fa kali fiu fa kali what is this sei ma vai tatou o mea nei take no fo menge ya nga tatou le media misil ta proclame o I konga ka ke fia tanga tel proclame nei la nga ka ke ka ngo fita u le tunu ta alonga para pala ma ta alonga fa aloto ele elea le fo I ka alo mai fia me la tau ia mai la ye fa peka ika fangai e kau mafai maungangi aku ele ai au lor fa ko pea ona nga longo winga ka ngia mai kelengi fesili e fia atu ai umar fai ko fa lua ko ikiki a konu se furu se konge o fa kali le fon fa kala po ai se ku le nei wana sa no fon fa tala ai ya na ko fio so finga mai ngai la ale le fa ko aku ai lo ma stanga te lunga le winga la fa tala ole ele o e fai se anga le ele o paua le kusa la tala fo ile to e paua le o me kokia le fai fia me ole la meeting fo ile le na fai io ole meeting fo ile le la fai le na fai mari sap usa e planai po o angi si me kokia e fa atu wai ia ona pasia tulafono wala si la fia when I say wala si la fia me ma kula epa wala si la fia le e o a ingisi o le vaenga fa fai le HRPP e a toa marsa wai u ele se sapi con o palme a o le tala o le upu fa metala ile o vaenga ia wala I lo le e pa loka le si vaenga o la ko a o sui fai pule e pa loka ngai pasinga o pili io wala I lo le so pa wala mele la fai or kamba fo ile or kau fa seso ma fa tu wai which is o te loa
e le o pō malai e sila le whonwhikalai. O lai makua make ia le ia le whonwhikalai. Si kai li e whai au wanga ia le atu. E sao le leia. Ole si foi me foi le e marie. E fai akala fai mai. Ia, o manga mako i loe pasi e whonga wai ko kele o kou. Al fe siri la mea leing fa ma koimi. Sa siri lau fa kam fai fa kope mea o e aki o e whingau le fai unga munmuli ngai whainga nga fai e. Ole si me foi le o whangongo kui le sangwanga fia me. Pei fōlinga mai wanga i loa uma mei e whai le fast. O ngā lesa lako whakaskasi a mese polo keki sai kai mi whai polo keki. O lea lao ke i fia mei vai mai wa sui whainga whaabai o le polo keki. A lai kau pipi al mea kuai. O lai kau langa mai lava mea kuai e pipi i ai. A le wa sui whainga. E le ai se kangaka, e le ai se pāki e ngofo mafai pē mea kuai. A le sa whawhai kongol pān menge ia e ko koru lea a whangangia le sap e fia me ma le ko lua le ma ko kasi mai o le whangangia le ko independent e le mwhainga whai o le mea kaunga whai kai mera ke kawa e ke au ia le kako kai le a la audio maria koa o le poko ia e whai fisu ia inga foi lele inga i awange i mai kaua e fia me o le mea lava le kasi le pia mai le whaku whetsu inga ala sa whinga me me koai ai ki ngā whaamaku, mo mga waku su inga alai whinga mai me kuai. Ia resi mea. O lau whinga mai ule i rose mea langa o lau wa kuri male, mat whonga whaamai a loko whanga. O lea la kau sawa mai longa pongi sa. Wafo e lau wanu whonga ngā kele i rose mea. Wafo e lau ea whangengi lau suil kai whongo, e leo koe e konga kai whongo. O lea la sau whinga pongi sa i konga pari mengi. Ai lo ia kongo le fongo. Okay. Ia se tatou atu sina marolonga pupu. Se tatou wa ia tu pe isingo ngo me manga ia ka ngo koe korosi mai ia nga i tatou fono. Fa mo le tatou atu marolonga. Ia pe isinga me manga ia ngo korosi ngo tatou pokalame mai te fau ne vanga le fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms,
thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Ia, ko e whawhelea ko le ko paia mo ko man whaawawinga ka ko kalame. Ia le sa kam whaiwhai pe mo moising ka ko breaking news mai o le fongo le whai. Ia msalo asiaka e le umar fongo a ka ko kuria le whai unga le fongo. Se ka ko kuria le lakami ura kalaka le whai unga le fongo. Ia pe ia se te me kupu a. Ia, ma lo te mire nei le vavai atu le fono la ua a matali tono lo wina ina ia pasi le whaitauma. Ia whaitauma whai ula walu. O le tulafono lono winga na pasi ia faatao toloa ia ai lo la pete o ini tu pa te tua ona ile te nga malie matu pa nga no ina le fionga di palmia la fonga atu ile pale sa faya anga ile palmia ile dai ona le la ai ile to foi mai o le tatou por kala me o le tatou faʻasoa ile ngata la o le fai pule le na mai fale la tai ai sita to so mai ai ile mele sa tula i mai i ali mongi ile tai before o lana o lona fina ngalo le atoa o le matua te le lava o le faale tonu o le mafau o le faipule lea lai upo moni lava o i fo i o lea la pe ia tangia mai ai e moni masalo mianga ia e tele na tapisa ile to tele e mafapea mai o le faipule lea e faia fala au fasaina. Ona o le matua ova ma le meta o le mafaufau. Le tu ai ngā tangata ua whaapea o leina i tonu o le moatofono. O le winga o lau whaametalanga. E fai o le leiloa ava, le whaaro alo. Kosa pe le o le pale, pe le whaaro alo tu lou i ala audi le watea. Ai se sila o le ngofoa o Samoa a koa o le kai o le atunu. E au fia ai mangaia. O kuila e pa o longa kai whaavahenga whaupwhai. A o la auli o longa kai wha le malo. Le anga o lei o ior kanga kangu. O le malo kuko kasi o Samoa. So a tatou woa la i le leina sa o mare whata o tonga o mea. O kuila e pa o langa kai whaavahenga whaupwhai whaapaki. O la auli. O kai lea e usi kai ai whakongonga o makauri maro. Peita. E se lea tu ai nganga. O le aso ufina ngalo ina ua sauno atu le pale mia i le tūlanga fo i le ai whapea mai lana whamatalanga. Ina ufa atu le pale mia o au forolanga fo ia ngai aru whasara lau se ilonga e sipar me oso mai le la. Whatoa pale mia la audi. Ana mali e toa. Ia ega mangingo a walanga lai o lalanga mai ma tūlanga whapena. Ai mangingo ale punga mai ma whai mai. Ioi. Pe a umi o la sa o dala o la fo so o le ha sa fali ki o fo tanga ma whai ma fo. Wa
o me langa le ka kilo le case le fai ngai le anga ia le mka wa o paula o fai pule e fai so o la kala le ele ko umi o le mafafonga leo ke kaumaua ku i limongi pe fori ngai wanga lo fa un case mai fa musingo e ale fai so kala le fa mai ele ko umi o longo winga lo e so kanga fange a limongi male mkanga lo male mkanga lo fa musingo e ale nga so lafo ia kala ia fa pe o le palmia o lo kele for kaimi o le nga ku le po fele ku oi wala ngor kai o ngi me ke kere ko pumai o kai o fai pule langa ngisi me foi le pack up ia le mau la kai ai me le fai o kai ar kai e ku i foa ia ni mo ko o yor kai ku wa fon ko o yor kai am kwa maro lo le aku lep ai aku foi ku lep nga me fa le kongu ale ku i fo mar ko inga o leo kako kikiro aku asiaka le malepe le chapipi ele ska mai malepe e feo lolo fale fole le walu lalo le fa malu lalo ki munga me fa penga ele fale le ngo fole chapipi wa mo kwa malepe la o fale akola o fale le ngo fole chapipi ka mingi wo le ese malu si anga fole o fe si kanga ko le chapipi ia ale ia esko ingo o fonge o papo fa muinga ale ai ia limongi ale ai fon ko ele a feles ko se fulu feles ko se fulu bom ko ma le pele ja pipi mo le se mo le nga ka ko lai ki la ko ale a fo ringa mala ka o nga le se ku anga ma lo fa tai ma le lo finga lo le to ole mo le maule na ma va ma wa tu langa to manga le so na fi aioi ole me pito i le anga la vai di tangata lea ele malama le tu ai ngā tangata i le whaonga ingo ngana le atunu ue a fua i ona wala au ma whaonga ia o i upura o fia tangata ioi maybe ele malama iai o a maybe o lai tau mawhai ina ia me milo sa i le whaawinganga moni o le upu na whaonga a o loo atangia mai ilona na tura lenga olonga ngā kula kongu a lea ioi ole mo le ola fia tangata ole winga o le whaamatala o le ola fia tangata yes o ka kou o ka ngā kaola o tātou uma o tangata a le whaawinganga moni o le whaamatalanga mo le whaafufunga mai a lea whaipule wa o te iloa wa laki o kofinga wa ka wai le au le ngai whaipule a o le tangata lai nofo ai i le tōwhinga whaipule lea o le matua i ngao i ima o popo ioi e mafua o ngā whakau mawhai ngoa oe e si tangata pe a sai o lo matutua mato i ina mawhape isa tulau o nga ngana kwa e fia ka ngaka keli e mafua mai ona o lo fia ni wali o lo nau e whai lo atu o oe ea leanga o so se ka ngaka ola e kukusa uma o le whaubinganga nga e tutusa uma tangata ola pe e ke makiva pe e ke mau oloa e kukusa oe e lua vai lua lima me uma so o tatou ai a e mawhau noa ua e fia sili ia ese se whainga whapikoa oi o le winga nga ea la inga whamairo mako inga wano makua ita ka ingo i ngoe ringei ka ino i ngoe ringei ka mai kiki makua fia ka ngaka kiri mai wa e fia whaasau sili atu o le winga na rea leina ioi wa e le sau e ke o whaakasi maka ngaka ola maka ngaka suifua awa e nau na mafua o na tupu le vaenga lea o nga fo yo langa kala le sa fai ko ngol parminge manga ko mai ol parminge ol falea o nga mo sa mo akwa e mata uma yai me uma ku sa ol fale lea e maka iku o mai e o nga mai fa nga o nga mai o le fa fonga nga fai karingo au pa lui ga tala mangengo yo langa forsa nga nga ngofoka nga du waku va ai ma wala loi ka nga kai nga fili ai nga ko firma lo tanga taia Eoi. O le wingo lau tala. E a ka
aka ko wo I me o suafa. Kuloa, e ko kusasonga, kuloa le o te whai atu o nei ia whai, na se whina ngā. Ai aka ko wo ai na maua rununga o suafa. E ko kusasonga suafa lera I le pule, ma suafa I ka ngaka I e sau whai le penu. Yeah. Ka ko wo ai no me o lo fia ka ngaka. Tatou o le lepo wha makai. O le hasa ko finga o se ngā suafa ke mika ia mai. E se ko finga o se lera le pule ia Samoa. E so ngā pou ia Samoa. Mai, kasi ale mea nai te manongi ai. Ngā al whai pule, pau ngā. Lea ngā iei whai pule ngā mālo sa. Ei whai pule ngā mālo o ngā wafia se lau wafe kou kupe o whakau wai pāloka, ma whako singa ai ka ngaka. Ele ai se makau kia kou loa. Ela whai atu moni ala utala aua nei ia fia se whina ngā lo sesi. Ala whakusa ala ukarelea. Awara kau mika ia mai angisi o kou ia kou ke mālo, ngai kou ke loa, God knows. Ko I kiki fia se lau wafe lau kupe ngā alu iau whako singa. Awala kau mika ia mai ele se makau kia la so foi pule, ele se ko makau kia kele. E oi. E siri inga makau kia ka ngaka foi tele. La ua makua I kasi moe ia I ronga I kumalo. Ia e se ale au whaala vea vai langa o rea ia kakau reu kelenga. O rea ia kakau ale o kinge ia ilano isi mea ngā mamanua. Ai a whaalonga utu tangata ola sanga kupe ngā kami solo ai, ma kami e whaakau pāroka mwha. E reila se makau kia kele o ngā mea ke kau mika ia. Ai siri aku o ngā mawarurunga suafa. O ila kou inga sa wha I le peno. Mana tō mai le atau. O I kongu ngā mafua. Na sa I le fionga I le li pāre mia. Ai me wha laku fo mai. O where is interview? E kau fasili mai la amaka interview au fakoi lai fakan e sa interview fa o ko mala ko sa ke ro ai fin ko upu sa on kango fai o ko mala o ki poko mo vai tatou ia I le tu ai nga tangata e le o te masanino fa longo si uti nai fa ia so pe ali uska ka I fo fa nga ma si wo fa pe o lenga nei tamit Le ala e whai atua I ali tala, ai oso mai lofa mai, e le umi, au te le lo, e lau whalongo mai, e le umi, ia pe whapea mai, e le koe umi, ia pe whapea mai, o le ale umi, whichever langa whai upu na whai. O le mea la lea ngake le iroa. O le ala akono vai ai fua pe or kala e whai de upenga, o le akono vai ai de upenga, o le atoe moni ai le upu le asar whaiva ai le asar masalo. Ne la koe o umai ama kadinga mafai la umai matadinga mafau tangata. A wa umang karusanga mai. Wa umang karusanga mai kulau ka koaru mea. Wa umang karusanga mai la fionga ka mai kai. Whaamasingo ia kalasa. A toa sa anga. E ka kalo aku mo ia langa whai unga. Ai fo ila oe iai. O le o ia riska ngaka le la pea o ia le ungar kangi. A le uanga nganga mai longa ngukum whai mai. Fai pe umi, ia po ole, e re koe umi, ia pe ole ale umi, maa. Lono winga. Le foi la uma, e foi, ole a kakai ai a fai foi e masaro salo tangata. So le, e le mafai nga alanga e mafai nga asar fai fa ai le asar masaro salo. Le anga o limongi, e ongar kangi, o limongi, e loloko mkarasa, wa vaila. Le kau ke fiu e kau wha mamau tatou manatu le ataua. Kau ke fiu e wha mamau mai, ma kau mawhai e wha mamau kako mawhau ai na fokasi loa I whai unga o le a kāpenga ma ia ira fionga ka mai kai whamsingu. A o le alava e punga mai a whapele li ilea. E punga e kau mau mai anga mea o le fesiri. Ua umang karangoa inga whai unga. Whaalo to I whale ona o lato so tanga. Le atau. Ia, le ngā kongua asiaka, e winga luar kala. Ke mangkua foi oere kai miwa ke a le ngā whamakara e sae mga awaku ia ngā ia le whanga I limongi. Le whanga ia limongi. E ka ua I le kākawale inga o la auri ma olo. Ia, o mea ngai kaungkako mawhawhoi. Wairanga le lopo a winga o kala. Po se kala e koe foi ko le mea po se kala winga whamsingonga. Al mele ale inga e sa oi. Mo kwa le lola vele ka fuafua kala.
le la wa fai o lafo ngai kala le la ngofo ka kon fa li liulang kala wa le upu le umi longo winga e lua me kupu ai o me e lua e ka kilo e me e lua langa uia fo le fai kala le mako fo le fanga nga le fa pe le fa ka uri kam fo le taro le nga ku le ko mai le fa mangi o le ko o le official le fanga nga ya a le fo ko fai le kala kongui o le si me fo le me fo le a siaka mal fa fonga la ku o fa lo ngai upu ia fa nga si foi pule po fa lu fa nga foi pule fa pe se sere pule fa pe oi o fia me makima ma ke po ngam lo lu si fa pe fo le e se sere pule o le ku ke e le o se ku ke o le ku ngai mo fa fonga sa mo o le kele o kemi ka ki ye wa ko lu me o le ku ngai mo le ku ngai ele ese ku ngai o faia ila mai kau ila ko sangwanga mo pu e fai ese ku ngai nga ku ke le afi ele treason le ka langa el pare mia mali ku kau fa leanga e so ku la fongo defamation o menga lu le kau ave le funga ngeli chapipi o le ku ke mali ku kau fa leanga a se upu le ku ngai ele ese me kau ku ngai o fai ele funga ngeli ele chapipi kako kikiro le mele finga wangei o le a mo finga le funga le milionga va se la wafe finga le 2 milionga finga se la mas furu wafe nga le o se la mas ukala le nga kufangei ale fo edi si fa mnga le sa pepe va pengi o fe si ke le mo la kongi ele anga ye me ele anga le nga finga sa ka mo la kolangolango a fa pela ele musu kufa se la mas furu pe fo ringa mai asiaka o le chapipi a koa e musu ke le avel se la am sala ko mai musu avel se la mas furu e musu e fai le pro ke ki le milionga bar se la ko e musu fai pro ke ki le 1 milion o ko musu wala ngale finga le mele sa fa pe e wa kulangolango mo ka pule ma fa pela ya mai do ka ko me e mo ya ko nga ma ka mai do ka ko me le ai o le menga le ka wo fo loko ole mai finga me e pe se me fo ringa mai se me leanga e fual mele le mele le leanga ma le a fe sili ka ngaka e isi so la ko fa pe me leanga a fe sili la me lenga le fa pe mo la ko ma ko uma nge le cha pipi ma supporters mo kere ka inga se la di mas fulu a se la di mas fulu fa isi pro ke le al malo mo kere ka inga langa mo ke mo ke ka fa leanga mo ke le awai mo ke le langlanginga al palmia o le mela fai ke ole venga se la di mas fulu al mela le or ke a va con la le e misa mbale sengingo se la di mas fulu ale foi pisa va ngale a fo uma ga la cosa la di mas fulu wo ai foi pure foi la cosa la di mas fulu so or kulanga le ka mai ka wa kui le la ka fa ka California mele il mka pule e msalo ka o foi la kalngong le mela va le or fo malo wa ke le o pu ngi sa ngoi va ngangi o pu fa fo malo opu e fo al malo fa ka wel fa nga malo ai nga ka nga wala ko sile mer kula fongo le or ka fa lenga defamation le la ka ko nga ye le la ka ko nga ye se kai mi pola se ngol ka pure malo fa tai faʻasoa ma le tofa te tala li atua o le mafuaaga e alaiona mumusu e o mai e taʻu mai e kuʻu le selauli ma sefulu mau ke lē magaga'o ai makou ia leaga e ka ai ai fala i la ko ku malo e oe o le mafuaaga le na ya laina ona tetele ai ma fela o ia fonkoi nga ke kele a uma e nga ai fa mai fa ngolang kan ia fa mo la se ka fa ko pe mai la ma ko se la ulima se furu la nga kasi ngo o to sila sa mo ile matua o tanga tape wa nga ile le ai ma fa tu no o fa nga ke ai uma e nga wa ko ai se ko pe I mean o fea ta oto iai le tūlanga sanga tonu o lo mafau ia ko inga e ke fa mai pola mo ku fai fua e ko ke le for inga fast e le ni ko se rauli mas fu la o mo na ftali le fionga le pale mia o le fa to fa la inga o le lei onga o lo ya ma ko le pule e fa aso ai e tusa o se me o sila le malo e le lei mo le tunu lo tele
anga o mai a wale pa fo ia po mu ka fa le anga le lato tactic le fa ko le lato pelengi le o le fa si lo mo fa ku ai o me e ke elo ko ku no ma ia fa mo le la ka ko pe mai la o to ai sa mo il ta o ile fa ia tu o saukia po mo le a wali o saukia io o saukia pulu o le to ia paule me la o fai to tonu na o le tau fa le anga kusa ole upule leia le nau te loa e ave iai e sa ole lei le fionga le li par mia pe fa pe o sona finangaro e fa ingoa ina tu e le to ye se meta o se tua ngai ya Samoa ko ke sila fia wala ngai nga fu ule fa to se tua ngai le au ko kasi le angore meneno finangaro le au ko kasi ai ina ne isa tia fu le ma ave le fu ma afia fu tolo pulo fa kai fa tai tu ya ma wala have no le mo molia tu la fa tele tu ya na mulo ulu lima ioe manisi mo moli fa tai fo ia tamapua le na tai fa tele fa tai victor po e mana ia yo tanga te tu lai mai e mai e lango ai mai va ngai io e po fa le ia io mai foi la sa wanga atu ia lango tanga ta mai e ia langa fa ko fa la inga fa mai ole a o le focus ingia ingi me le ole a o le kilo a ungi me le o kula fongo mar suinga ai se a leanga e mafai anga fainga e fa le ia o ka so le se ma ngai o le kala manguia ya ro loto well I don't care por ma fo o tatou ia le ia personal issue ya ku ia leanga ola fo ile tu ala no le atu e vatu ya tatou po fast and HRBP aua ka ko ke ave personal inga ngi maka upu let's be professional io ole ala le winga ola fa bitalanga fa ka ile ka mali fa mai la ule fia focus a ule negative o me le ai ole a o fa fe kaya me le ai sa umar fa fe kaya esa la le ku la ia ku ia sanga nga fa esa ule fale vai ku ko lua mu mo auru mu ala fa me ala bari lo mu ko lipstick vai kisi vai ga ko ye ole ale winga fa mtalanga ole mafu anga nga le atu ole na tau so no mafu anga ko nga mo suai au ri le au ke ia ma le au loto le anga ole mafu anga nga e mo suai e public le la ko kiki ai se o i foi le mo musu ta o fi le tupe a wanga nge ku fai la ko ku maro a waka ai mongia nga mo la ku fala e o ai HRPP le to tonu la tu malo o kanga ngai piko i rumo lenga kanga le ka ku le io o au ka ku le nga le ngai le ngai piko i rumo la le mo fa yetu but it deserve o ko nga ia tia fa fe kai o ko loko aua nge kai inga fu o ko fa loko le nga marke ke ele fai o ko fai pule nisi o to fai pule to melanda fa fe te ye lo loto el tasile o fai pule o va vai o maku wa isau moku ale susungu pau ale fai por kala menga le la fi solo nai New Zealand io ia me ia la unga i mai wala nga no fa longo fu i sau di mongi watangi ina walu ese ma ua fai ele fionga ya tayo di i se fai unga ele ngato se fai unga fainga ka o se fai unga ki nga a lo se fai unga poto moia ma ko ki nga ya le loko le sa ngola ya ri mongi mai ma ole foi mo ki ro e yai mai si ai oso mai lang kama mai nga le o ka nga ka fa pa mai a ka mai le ngos ko ingo ku ya ngofo e ngofo ko ila e pule i le paki ngofo li mongi e faila ukusi ai kudie ka nga ka ku ya wa sila ku ka nga kai wo ifo ka kudi ka nga kor paki ka ulu ake mongi kama Wakuri er kanga kamai. Wakuri er kanga ngaui. Wakuri er kanga fau mea aiaf. Tatu maturi er tangata nali tangata malosi. Wai ka kuie. E matautia.
So o me la le tu le mai. O lai enjoy kusa o me yo mai da wati ia wa te lo ta o ma ta pipi ato. Na o le au matutua o me le o mai fai kusa le o mai makua fa ala ve vai solo ala enjoy le le ka ka la ko ku malo la enjoy se lo di mesfu. Vai le ato. Ngā kōngua. O le si vai ngā foi le a siaka o lea wa umunga whai le kulafongo ma le ma policies o le whunganga o le whonga whaavai ia ma polo kiki. Ai whoringa mai o la koule le whaafawhinka ai e le iloa o kalangoa e leo ka whir kulafongo leo whai mele lei ma whai se mele lei. Pe o lenga isi e kaka ia sa e isi whai pule ia sa ka wewe lei. Ai lenga whaarunga ku ia whonga koe ma whonga mo lupe makasila o ile si whakai. O lai leo ka whir kulafongo leo e kalangoa ma le. A whai lo kofia o le whonga whaavai. E leo ka whir lo kalangoa le whonga whaavai ma fsosangi e whaingome. Al mele i pe whoringa whoi le o le whonga whaavai versus i whai pule i elo i kongo le whonga whaavai. O le mea siringa anga leanga i lau mai kau. O le mea le kumalo a le la kam whai whaaleanga le whonga whaavai ma whaaleanga le kai whongo. Karu le i kongo le whonga whaavai ma le mea leo kupungi. Ma lia ia nei atua. Ma lia ia le maore whi ali mongi. Wa ina don wana mai lana whi o solo so i maa. O le ale winga na mai lana whi. Ona fo iwa mana o sava vadi atu le teitai fono o le fono whaavai maka o sava vadi. Waiva ai tātou i ai le whaasau sidi. O le nei uru i ila. O tu vai ai le whaasau sidi o le uru kakangi rea. E manao, ina ua maa mai lana whi. Ina ua to e tuli mai fafo male wa kau ke ronga me ai mo ki ngoanga ra kulo mo fa fia poko rea o nga kuri mai fafo e peno le na fa fa tan ronga le o mana wa lu au mai lona tu malo mare nu e tau au mai hele pule sa wa mare pule maros fa mai e wa ku o e manga o e la ku kai fongo malanga fongo fa vai e ku fa sa fo nga ba ku fa sa fo fa i manga ba ku fa sa fo fa ya o ke ni ke iro le mea ngā reinga makua kakangi le ika o ka māroanga ngā whipi o kakangi o ronga urua. Ore mafuanga, e whai aku, e whatu ai le nou. E o mai, e whonono. Ai leo mai, ai kūrunga kama makua, ai kūrunga longa grandfather o rufi, ai kūrunga moi vau. E a lea i ore me whiwhasao. Lea ai, ku oi lunga savani o. Ele sa varia kur kai fongo fa vai ku oi lunga sa vari o ko oi fongo o official fo ma va ai tatou ia o matua I fa alu mai na le nei uru tatangi uru masi ese oi o matua o mangingo ia vai ka ko ke ko fongo fa vai ma le ka ke ngo fa ku fa fo ma le ka fa no aku aka ke ma lama le se senga o le fongo whaavai lenga whiriwhiri. Ma le fongo le a whia I le ngu. E lua mea se e whai. Ai, e kau kosa mai a fongo ngu e pule, e pule, e fongo whaavai. Ma pule mea le ngu al malo. O le mea sininga nga leanga. Ai whawhenga le marama I ala kou al ko kere le marama. O le, a wero te whai atu le ataua. O le mangingo ia, lai whafonga mai ngai ka koi ku malo. Lai whafonga mai ka koi ku malo. E lefe avea ia mea e lefe ia I fua sa mahalia mai ukaia. Ai te ilo autou. Ai o le pule whaamaru malu ali I mawhai pule. O lai iai le lako whaamaru malunga e paava aile nei. O le winga no whamtalanga. Kusa o le ofisa o le malo lai kuko moro ku malo. Si? E le se ofisa le. O le fesiri. O iai ni mea whapenga o kukupu already. Yes, le la uka ua le ya taua. O lai iai ofisa o leo lai kuku kongo I ku malo. O lai iai fale mai fai ku malo lai kuku kongo I ku malo. O feke nga iai le unga. O ke e. Lai iai ku malo. O feke nga I le unga.
o aku vaenga ia leo ia ka ko i leo wa o leo o le supreme authority nga la le winga o tala la tu te fo ile le fa marusia enforcer pula fongo ai mafai nga fa sanga mai ia li mafai pule fa asala mafai nga kongi sala ia mafa ke ese pe a fai wala tu sulia ni vaenga ele kakau o nga sopo ia pe ole o nga fa au mumu kau ai misa fa momoe ke nge ki o ngu a va ngai ke nge ki o ngu o le ke matuani fa te inga o mea langa ua sopo ai loa le kai le ele pe sopo le pule au ona sa wai lola ia le o kongi sala le ngu ele ai la se sia e le ono nga Iyo e wai kele na e a apa ko i mare mingis ka mare malo mare makanga ruenga o le lo fa maro lo e mara unga ruenga kui o chief ia ko ia ki male lau e maro ngu fa ka fea mai fa sa vari lela mai se o le mangingo yo mea ai ona fo i mafu mai ona fo i o le loto leanga ona ualu atu e le kai fongo mafu angala na uo mai ke believe you me le atawa ana tai fono ele kai yo au mai fua kuso mele o fa nga le wali ia wo ka mo fa ka koso mai kai ko ingoringu mai ku malo ai fai mo la to tari pupuni but fono fa avai has got nothing to do with fono alenu o le ale fongo fa avai e avaku iai de kupe ale malo palasi iai o ngā whiwhi o mai lea o le ngu e aru e apalai aru ri tangata ia apalai mai lau fund ma lau funding po lau kupe e whai ai lau porokeki pirioka o le a le fongo o le ngu o i e uku iai le salakuku ma le sarakoko ma mea umalava i tū maanga whaavai i to tonu lavo nuu mai tū mano le ai ma se mea o le afeso poa ia i fua ioe paula mea a o le ai ni se whawhanga le fongo ngu ia kano sanga i le fongo whaavai a mai se mea whasi poki o ai eika re ngā mea e o kupe aru au ngā a kongu fo i o ngai kau kuai ngai ko inga wai ioe ngai ko inga ngā whiola mea mala iki re i whainga ruenga le o kua mawapengi si o ngai re i whainga ruenga e manino a mama io le vano no po e le ai fo se mea la au po i fua le fongo fa vai la tau mar te fono ona sona fetango fi fua fai kiuki o le pule fa ali im fai pule no o se mea ai se mea la so po i fua o ia na le atu o le singa me ka ua asia kamar fa fonga Samoa e ko si le fiele le o nga ruenga ka kai fongo ma le fongo fa vai len kengi ngā lai o ngā maku aku le milionga baru se lau kāra. O lako ngā ruenga fo leo maku o koe le 2 milionga. O ngā ruenga ke le anga sa whai vanga le, e le mawhai sa e malo o ngā wha maku ia kupe ia. Pe a whai e whai ngā ruenga kai fongo ma lako fongo. O la ngā ruenga. O poro keki o kausanga a koa e wha ngā le milionga baru se lau. Ma le poro keki o le kausanga a koa e wha ngā 2 milionga. E le lai kiki ngā ruenga le fongo lea. Ele me fai la ele uri ia nga ke kiro fa penga ele o ke kiro le ka o le fongo le mala ko ye kong o ka fo ringa me pe o si le ko le coffee ka fongo le coffee fai puli a foi le na o le winga le te fai atuai tu sa wana nau le ataua o le tope see what money can do see what money can do le ki ofa mai money is power and the last of money is the root of all evil. Usa ole la ivo umare woni ma foringa ivo a foringa fora ka finga mo so le pingi foringa ngi kulari langa fo yo le la nau le tupi kasi al ma fo angali at the word tupi mai wasidi wa ngalo ka o la ko fai puli ia ai ale sidi e fo ila o nga fo ila si sila le atawa 2 miliona lea e te tai fonoina i le tausanga. A o oe la lea le fai pule lea ke e nga o lou pei ma lou corrupt lea ke he vai.
Asiaka ele o koe o kofi o kai fongo, ma le fongo. Wale o kukusa ma meia lenga kupuru ka sanga len kenge. O le wako mea ai pule fai pule. Le ka kiki no le ni poki e vai lufu fiku e ku malo le fa kari menga. Pe lenga ko fa pela ko. O mea lava nga le la ko fo e fai. Ai o le o e ku la fo o me lo fa ku la fongo nge mi a me le pasi ngole. O pili fa kan kinga kiren fa le ku la fo fa nga kinga kiren fa nge. E fa pu ka merga. Wa ele ese ku la fongo le fanga mua. Nga paule mele le la su po ai lenga ai kupe ia la me nga fai kupe le o fai le o le po la ko nga fai al kan kala solia le kula fongo le pasi yangi e fai pu le mele no ngo winga le ko fai pule le filinga le a fi ai al kupe ai po me kupunge le foi nga ile kupe kupunge ai sa me renga o kala al malo wala fai me io o le pu nga kupe malo nge le sa o ko fai pule nge a makario o la ko le sa sangi I kusiaki ma menge fa kala kupe a prokeki. Ia nare la leu te ata la ia fono toe wa te ata. O te ata ia fono toe ma na cases ia na tau lesa o tau amai a tatou le Blue TV. Leo te ata tuai la le nale la wa bifo le la bifo fa maunga. Ma o ina fo ia ta o toi lango tonu sia o mele nga isa ma o ai rua fongo ai male sa avea maro ia sili ko tina I New Zealand. Io e mole sili fia fa Samoa. Na o tangi ia fongo koe. Le tonu hava fa foi ka koe arua e mapunga e ai te tonu le pale mene. Le na fa bea mai. Ua mafai a mali a taua le tala. O tupe ia na saingi whaangaoi. Ka kua aru punga saingi walanga a e saingi a ua male marama male process. O re ngaoi le mera ngā. Nang or kara kuspa ia. O le ui mele whai koko a longo winga o le process. Mare au wara sao. Ai punga mai so se mea. Whaamalama pe oso mai le ala paipa. O re ngaoi. O lea la na whai atu le tā faʻasoa o na sa fuafua le tā whaamatala le news fo ile le tipi au tanga vai sa mai mai Samoa. O na sa ave ma whaamasinoina ele officer sili o tina matamaita po le milionga. Le sa ku I fisili le li ile ang kako kala le kupi. O I whaonga le kupi. O fea nga e whaonga I ngai kupi. A e saula na tala. Na o whaonga I na e whaatau wai whala au whaasai no tu e ngore eisa. Le a kaua lenga. Ai oso mai ai le fia mama. Ma le fia angelu o fongo koe. Oso mai ai e su e sanga mea o ngā whape mau o koe sanga kupe I le blue wave. Sa wai I a mai latou loa su. Le latou tangi. Whamai. Waka whakuar kala. O wa whaakau, usa wa whao ngā kupe o langa poro keki e whaakau wera eisa. Mai. Ia le nalela na matua whangasa o ia ina whionga le pāle mia nalela. Ia se I kako kilo langa lala u whaatono le pāle mia. Lea whionga le mingiska. Ia e au maia la le lipoti. E wha maungi ai. A o fongo koe fo inga saingia. Ke la mea le vei fongo koe. O ke lenga o ia lo ia ai ele va pe fo la lo ia ngai lo le fai mea umai I le mela o kupungi. Le la o kar sanga le pāle mia. E vaku wha maungingo o siaki nga saingi leng wha kawai I wharau wha sainga. E kamare sa CEO. A lenga saula kanu mula wha mai. I e lua siaki. E lua siaki. Wa makau leo lua siaki le toro. La whai o lua siaki e lusu li. Pe ma lufu kasi afe ka la le whai o siaki e lua. Now, o mele kula fongo o saingi ngau siaki. O le kai fongo kawanga saingi. Yes. Whai e saingi le kai fongo. Ai anga avea le authority e sangeris kangaka. O ia lava nga. O ia lava nga. Pe sangi pele sangi. Nga ke avenga lo le pule sangeris kangaka. O ia lava nga. Wafo I ari avea. E kausu e su e le leipo le almele. O la ia le pule. E kaweng fisime. E le whapea la whakwa. O ka sangi mea nga. Ai a mo fai ka sangi fo mea nga. Lela nga linka kai fongo. Ai funga ai le sanga. Ele sanga accountability mase transparency on mele fai ya ke au ya fa pe sengi sanga ka sa siaki o ke fili leia o siaki fai le o siaki fai ka ba e fia ka me ka ba e korse lo kala sengi la ngal korse lo kala a mai le sengi ka ba lu afe ka iva afe ya me fa ko mo fai mo siaki
Wa lo ke le fa ngi fa ngalo e koru sa ngi fa ngalo o sangi mo a mo fa me sangi mo ngabre se ke e la pule a mo sangi mo muringa a le pule a veris pule o sangi mo nga a fa pe la fa mai fo ko nga ke le sangi se ki pe a fa e mai nga elo e sangi fo ko o ku unga le authority e sangi ris kanga o e la nga wa sila la e mawala i le winga la fo talanga la nga yela na sa no nga le na mamuru fo mana tua ele o fa tau moa ano sa wanga pale bia lenga ola wa ia wa le pawa o le winga le tala le taita inga e mafai inga kangoe fa kong uma langa miniska matangata fa kong le miniska CEO makanga kape o fa ma vai po la ia lava e o mai uma e au mai me ia fa mo ala la fa tau no langa la fa kong pale bene a le winga le tala la tala le atu fa mai si kala fongo koe o kere sa ngi sa yaki eu quero dizer que eu sou mais foi or kau kaka or kau vai fa fai now mana tua mai la e lua la kanga ka vai le ele ko anu tau ta ya ele fe ngai e to a lua tangata ia na ta mo ele fast le o te lua sai to tonu or fono fa vai a la tau fe fo ya no ama o sui kai kai fongo onora to mata nora lei ataua o e mana tua na ta fa atala noina to matano nga ka u kingo ma o le mafua anga fo ilenga sa to mata ilunga kilia le ea makilia le lalolangi o lapis e nga ke le isaingia se siaki ma ele sengi fo ia se kusi siaki lono winga o le sui te fono ele o yaisa nga sengi kusi siaki nga kai e ila le ska kala le longa loa tu no o le tangata la lelo na lua ole sunga ya oi foi lesa tau va mai na so soni mai se so tatou por kalame ya ta ua e ye si tamari foi le lesa leu mana tua lua yesu your fast o leu foi la lesi lesa to tono fono fa vai which is on a brother in law o for the toy now, makala a faila, yes, I trust to matanora to low. Okay, trusting a wing on tala. Okay, trusting a ngakele isangia. Langa otherwise, le kai ma faina sa ko makangola, faise pepelo makuya lungo le lalolangi au sa umi paloka. Ngakele isangia se so ya ulaya. Matua ise lau lua se lau pasenge lo talito ruina sa auto matanora ele isangia. Lono winga a fuala i kala lenga la fonga le la fongo koe ko ngor pale bengi or ko kangaka or ko vaenga lono winga o lona lava para in lo now Samoa never no maki puki e mara tof mara fionga ya le uma sol faltua mo le vai le mai ai le mama o ese le mai ai o finga palo talent tawa io o le winga la o fa mitala fa amaka o lenka ko mo mawinga ngale la re ko nginga e a faila o le tulo wali wa fa fonga mai wa mai langa mo le lola po ile sile la ko mai a faila o le fa mata o le wa matua tongi le ya fonga ko ronga para in loa ila lo pas i ko kongo mo ka fonga fa fonga samo o mo fango limba le wareng fa me desperate le desperate le fa e fonko a le wa nga mo kai lo e parimia le lo me ia ma fa la me le ngai le fingau nga kong ia ko parimia ma mi me ngai kong parimia ia sa lo marcalo foi nga le lo sia pe lua pe kasi sei vai tu ka pe foi lá lua si aqui o que o fo pe fa pe longo winga mo kwa fa ila va fon ko tu lo mo kwa fa ia fon ko le me au ngi sangi si aqui nga ke lo se fa ngo si aqui ai sai me walenga nga lo si aqui le fa sangi se le ma fa foi lá nga sangi le si aqui ai fa nga sangi le si aqui ai folinga mai la afa wole sangi mo siakia wanga le ave o langa approval ma le pule fa e mei ya le la wa ku le la ka alo mai ka alo foi le ka alo longa ya
le foi pisa foi siaki ke whalonga ku i le MCO ma le Treasury i siaki o whaku le e aru ko inga ka vale a bili ma whana kusisangi ka ko siaki le no sangi fo pipi fo la lo Tei, o te lope ia le fina unga le, o te le lope na vati o luma la wha mole tatou producer, pe ma whaida tongi mai lunga ia se vaenga le vaenga tonua le tati faʻasoa ai. I siaki ia, ai mai se whela fo inga ia, ma o le usau noa le palbia, o le a whaatonuina la, ia le fionga le minister, ma lana au whenga luenga, inga ia au mai la, le whaamonianga o le vaenga le, em whaina tui fo unga se vaenga o le whela fo inga le wha o le mole le tatou timi New Zealand. Yeah. O te lopo mo se leo pele ai. Yeah, it's okay. Se I mau fo se panga no le ona. E au te lola usi fia fo I le to telo le o le atu. Le vaenga le na fai fe la fo ina so ia ja ulo vai le atu. O le matua I o look forward lava. Ele au mai ngo fa mo ngai fa mo nianga nei. Awa o I e matua mau tai ai. Po o ai kongu lea nga sainga siaki ai mana ia tele vanga le wa isa no ai lono winga le ataua e tu salava pele isaingia e fongo koe ai a fai o sanga fa kongunga na ave se isi e lua isai ia hele nala ia tatou malolonga a foi mai ale aka ko wafe ia la vea maka ko wafe ia va e lua tatou malolonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, soul and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. New and Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Lo le tamau a inga o le atunu. O awa noa sa le maua I nā vai taimi. E ane yaso. Ne a ua pule le komiti. A iai ma le wha malu malunga le awhioanga. Iai la tau o ta ia le soa. O lau whanu wha vai. E iai la tau o ta ia le soa I le tu malon. Le pulenga ma malu a li I mafai pule. Whiwhiringa foi o komiti o nei whanu wha vai. Sa o matu faʻasoa mai latou. Sa tu iai le avanoa, tala noa. The importance of mutual dialogue. Pei no tā ua e nisi o sui mamalu. Le ngai tā ua le whātala noa. E tā ua le soa le pule. Pāwta iai le whionga le li pāre mia. E sa
Ia o lesi mea e. Fia mo molia ila ngā. Ia o lesi mea e. Fia mo molia ila ngā ngā whawhitai. O le se lau 5 lea ua tuwhaina. E le ai ale. E le ai a se sa fotu ma se manase e le whawhitai mai il malo. Il minister ma le matanga luenga. First time ever. Wa mau ai nei tupe te lei o lato wa ao mo matou 5. Se lau 5 suta lao se tupe te lei. O se fesoso ani. Tele lea i le tau amataina wa o onga le whanau. O le mere nai mole ai le nganga le whawhitai. O lo te le le tupe o lo tūmalo toi. A eisi tūmalo i le lava. Tala noa mai pe ata le malolonga. La o fionga le whanguftalai. Whale o ina. Tasi A'e sa tau mawhau a pe whai pe le ai. Ai wa mai le musumusunga le nganga paia ia te au e whaleo. Le anga au le tōtō le manino le tōtō le file mu. O au le pule i sa la whai. Talo whai. Talo whai a whasale anga lua. Talo whai. O le au a inu malie ua tofu malie sa la whai. Alo pula mata o nai tina ma nai whanau. Lau fionga i le li pāle mea. O le taitai o le malo, o le te malofa. Malofa ia le atua na tuu ia te oe. O le te malofa. Whatea ia ni ti ngā o ana nafi. Whatea ia i le au pe au. Ai te talo atu. Talo atu. Nanga e a manua le vai matua e tau le whai ai itulau lo ngutu maleafi. Ai nao le tangi a le pū matu. O wheo iai le tau whaa. Ia. E pūle ane ta māroe le lao lona sā. Ai nao na whaa olo maau. Ona e manatu alofa. Isi nei tu mano e tasi. O sa la whai. O le ane maua le whamanuianga. O ai i tu malo o le atunu. Na o whionga whangwhitalai. O le pau iona i motu ngā awha ma le lango le ngā ngai whamaunga numero tasi. I le tulafono ua whata oto le mamea. Mātou talo. Alo whangia i le atua lau whionga whangwhitalai. Nau whionga te tai o le malo mal kapenet. Sui ma malo umar whon. Ia ngā leile tua le sunga whono ne whiafi. Paftai lo tu malo mal tapua inga. Soi fua me manuia. Malo whaftai le. Saunoanga matango fie, tapena ina ia. Lau whafonga lo tu malo. Ia, vi ele ri tapenanga. Ia, o le mai ta watu tu lai mai le tai o le malo. Sauno ia lo whionga le ripana. Manatu lava ele. Alave lave le saunoanga sui malu. Ala ngona fo i se tu lava se tausi. Le whaafonga le ango lea e moli mau mai Samoa. Le fo i whaafonga ta puai le pai o le tu malo. O se tasi o tu malo whaavae e tua i aile no whaapule. E mai se le ta puai inga i mo tele i salafai. E mo le tule ngang whaaftai lau to whai le rio le tu. Nanga lo tiu te lea la vea. Pea whai e vāl fo ngā vaa i le tatu no whai. Ia ia sa fotu la whai vai tu tu malo malai finao. Ato wa ngai fo i le. Whale vai singano e nane palauli masiata. Ona ato leo pule le tonu le tatu mota. Ioe. Tumu i le lofa. Au le tatia i malae mena tupu. O te lei tali tuali maina le fio mai le tu malo ino wa tupu lwawelabe. Tau talia. Ma le tua lalo na ave. O e wha lele ma taupu. Tato wheloi mai whanua.
Hala ia o mea sa whātali ai. Kei tai. O leo lea. Upu ia o pipi i lunga. O le lalo langi ma whamatalanga leo o ta lafo mai le malo. Tu ia o le laudi. O le lafo mai le pale mia o Samoa. Talo whae. Talo whae Samoa ma lau whafonga mai. O te tawa tali ti ngā mea ia. Langa wo masani ai. A lo tu lai o au le tai o le atunu. Ai whai ma le mafau lea. O te le talia. Vea, o te taofi i lau tō whae tausi ai no whapule. Ai leo tua i atama. Le lava o te talo, ano whai e. Le la mai le whionga ni whai pule. Alofa nei. Ai a fofo mai. O le fofo atu. Ina nei a vea le lango mate tō tasi e so na sao noa. Le mafau le whasausanga le tu. Io na fia lo leo le tu malo. Lau au lo uma me le te tupu i le tu malo. Wa fia o mai le tu malo e wheloa. Aia. E i tangata lai milo i tu ai. Awa leo mai. He la tua i ele malo. Se malo wha lolo vale. O le malo wa umana tofi e le tunu. Leo te tu e pui. O umana o whai ai. Au tau le a fia o mai. Le la uruak. Ana upu whai e te au. E leo au se tangata sa la whai. A iei so whakua uruak. Hai a upu whapea. Ta maruru atu le vea. Ina nei e mai tau mai. O le tūlo tiute o au le whai pure. Ma o au le pale mia no me la valu le tunu. O ka so whano noa. O ka so whano noa. Ai sea, to e pua le vao tia ia tātou sa vai. E tā pua i tū mua. La lango me uma. Ai a tātou sa vai. O loa mai per porkiki ele lea ma le porkiki leanga lea. Tātou te tolo fia il tau wha. Ha tino toto maano ai to filau. Iwa iai aingol malia toa sutasi a tea. O isa sila whai ngā. Toto iwi ma ano. A lea e olo le fua. Le bea? A whai o te tinga fwoi ma oe langa o olo matua. A lea lava e tāpua i lava. O te tala lava noa. Lea u te whātali. O mai e tala noa ma soa le pule. Ina nei a vea le lango mate e tō tasi. Ai a whaina o mai le tu malo. Wha malulu atu le tu malo. A malulu atu fo i sunga i whawhenga inga tātou whelai. O lea o te whaatari tari atu. O mai se whai upu matala. A wae to e se i ale whao. Wai longa o longa tūlanga. Pala fo i maa. Ai le pala tala upu e na lafo i a tau. Ai le o le fatu na nal tari noa. Ngano vatu. O mai e tala no. Alar tari. Na mai tai petesa al tari. Nalan me lea. Polo kiki ele lea. Fa bevesi ele tunu. Fa sanga mai lo le tu malo ia tea. Mali e whenoa. Fa whonga mai le tu malo. Lea la vatu inei langa leu sa noa to whare le tu. O lea te whateri atu. Vai lua. E mama me uma. Ai manao tate wheloai. Tate of sirwhai. Ai a whai ala o mea luma nei. O luma whale nei whai upo le tate o tu malo. Ia. Whaavitai o le ua mai a le ataua. Ia, a mai sa amata mai le ta faʻasoa i le vanga lea. Rea so ulangona moni lava i tua atu o le whaamaite ala vea. Ua mafuai o na toe fo ile le lungar mata upu lea masala ese mai ai mai le mata upu o tulafono o lae tau pasia. Wa mkwa ese almenga nga elefongo. Mele lengo whaka fwere amakanga. Wa ala o nga kele i mesese o nga o le lava sa ungi o whaipule. E wha akumula ko suli mingoke. Le la wa whaere me le kaunga whea. O lea o nga siri fo ele kamaika o koe i. Pei fōringa mai la waluanga o ia fōilele inga i arolo whakukanka langa mera e whai. O maka upu whaaloko i whale lea. O maka upu whaakoka zreia. O maka upu i le vāo le whaipule ma le parimia. Inga i o le fongo. Wa mala malama li le. I pe le la kalo le whaile lenga.
pe foringa mai ele o malama se me kasi o le kupu le vao parimia e makawira mka upu le ele se kama mka upu asiaka. It is so serious. O le mka ukira mka upu le wale ma wale kupe whaasan leanga. Ai simple lava le mea o le mai kalangoa. O le mai kalangoa. O menga le o ke longa le fa pe wa o ke longa ko e sa le anga se kala nga fai le foi nga fa la foi el pa mi fa pe o la o ia o le kausia le file mu mo le kulanga foi le va ko mo le va ku malo ma fa nga me uma sa uma nga me uma a le kaimi sse se le kaimi wa mai mu ka pule o le ungala vai nga moral mele ele ko ye ya ma se kaimi nga sawo le fa la mai mele wa ngala nga kaimi se anga bebe se le fongo ku sa le mele nga fa yo o fa be si fongo o nga wa se le kaimi ele se kala nga fai ai se le kaimi nga fai ai ma lo fa jaya le ato makwala ngonga ya o fa ngonga ngafi ana fa ya la post lunga ai le fa pena o fa to voi tele masani ya la vea ai te sila fiana tao lango na fa moe ina ua malanga ina ua auto vatu lo fo ile ta ua le uso ia o le va le leila va male alofa moni le uso ya li o fa tau malama por to fa fo ile li o le tu ai pe ya sila fia fo ile o mati fa so ai fo ina fo te sila fia ta si fo ile va ata to wolo e turi le issue matu la fa pena ia si te mi tati to tau man na tu ono le va le ma le va no fo ai le foi ina no tia fala ulo te mal te vai se tala ona elese ka mai manunu le na nunu ele to au na nafi sa ole le ila fa metalanga ma ngai finga ngalo ai se sere kaimi se sere ngo fonga oi ai no foi fonga de po le alo ka sa ai sere kaimi fai pe ya foi fa polu pe fa mai o e ka ka ku la ngar fa ka ai se lo kaimi wa se fo e ve si ai o le winga la fa matalanga le fa tu ono o se tulanga ai o lo fa ngo I think all best o le upu le fe fa matalanga so lo ngona fa ngo o ke le fa pe fa ku wika ai o le fa no ngala e tele yo me la u ia mai fo ia tu lo e nau tele e fa pe o le simbea tu lo ele fa pe fo ita te tau nga vale o tu langa so fa te telo so to a officially la a faila o se musunga wa o mele o fia kulkulia a fai o se musunga ia le ki o langa o fionga fai pure sa fai mo fai sa i ngar wenga le ku mo a faila o se musunga o musu wai le nga pa ia e ngalue mai fo ila le nga pa ia la vale kasi e ngalue mai fo e fa file mu ma ko file mu se mangu ele fa pe la le kali at par mia tu sa o ile tu le ala no o na la no fa no e manga kua e pe ya fo yo nga o inga la fo fa fe au e ia ile si meta o le musunga ke maua o le mea ka o ia keep it to yourself o a por esi mea e musu ya o e ke aru sa o ya o nga o e mar pare mia anu le official pare mia e ke kara e ke faʻasoa ia e ka kaunga ka ko malama e se nga me ka o musu nga kurou nga o le o inga fo ia o inga o maka ko o pore tua e oi man ko foi ko fa le o ka ke fa longo se fuanga ngi e fa le o ese o fa fo nga o fa musu nga mua o musu sa o le nga pa ia musu nga longa lua ki apolo o le musu nga longa ko o leo kangaka e la vea i maruko o rua leo so se kangaka ma le musu nga longa fa o la wa o e musu nga o wa manga ku mo la ngonga wa manga o fa le nga enano o fa tu mo le fia ye anga o se nga lue mai le nga o le tu ma se musu nga sao e uma e loa ai kongeki o le nga o le ko kongeki palmia se mangu e kainga mali e matari malu pe o tala e fai le la e le au e kari malu le au se mangula e uma ya ua tua loi le nga o me mai le nga
e kua i le whaamanga ma kua lo e le kua le whenau koha. A e eire kai, e sa wele musu ngā. O le mea kau oe e ki kūla ia oe ma e anu i oe i le pāre mea o le whesiri. Ngā e ia le ngāla. Po o lewa e nofo unu to, pe o kala e whai i le whaiba, o le a au e kuku i le mea o le kou, i au uru amu. O le mea o le uru ko o are kaimirea. Po lewa e naua ia maybe e sa olau sau wangale ia kau mawhai fo i le sui e moso ngā ai le lei wau ki loa anga kongi aku musu ngā lea ai sau. Ia pe ngeila o le kau ki pepese o whaafekai ia i le sui whai pule. I le li o le ku a ngā le ai wa o le mea lana, te loanga o le mea le na mo mia. O se kuai ngā whaarupenga fu i le ma se whaalangi langinga a ngā le ai la vea, a ngā le ai se mangu e le koe songi whaasare le anga. Or koe ngā mea ngā le ngā koe mau le mea. E sa au le etu. Kei loa o se tu ai ngā mea nau ia i le sui whai pule. Ai ilo kari kongonga, i le o se mea ngā sao ngā mai lea kua, le ngā mai lea kua, e kau ngu fo song kau ngu ngā le lei. Ia ale ngā uma e i maua i roma lea vangoa e kua e i runga mawai rua, e whai mai langa whaakorokoro, whai maranga whaakorokoro. Le e tau o nai te le kālesia, ma le tala le lei e iai au wala o sara mō. E sa? Ioi. E iai le process o le sara mō, a o ngā ngarkana le lei. E ke re sara mō loa ngai mai wha mai loa, o ia o kei fusi mai loa le ai. Le ai a e whainga e soria se, e iai a unga ma awala sa process e ke koe ui, whaako ese, le kangaka le nganga sala. E oi, la mea la ke e fōu whaalawa fua le si mo le hanga sala lesi. Le ai e le whape ngar whainga o le malo le tua, e whaasala oi o ngā o lau wanga sala. Ai le o le hanga sala lesi kangaka, e mawhai o ngā kako whaolo ma au, e mawhai o ngā kako kua lalo. Ai a vai mo sa ngoa la ko kai o ko ngai ko kongu I mean le kapengeka a vai o sa ngoa la ka ko kai por ko kai se I fo I mai ka ngaka ia mo fai e o e soar pule mo mai ten ka ko fakali le merga e leongi kula fongo me ka impersia e ka loka ia e kau fa vau no ai ka kaunga se I fua se kapu ma se ui e ala o mea oi ngā ka kaunga whaaka okore le iai. Ia, ore ngā lea tō. Ngā, asiaka, ore mea siring whaongoa I pēr whaaka kokikilo mo meo pūlenga, le authority o le pūlenga. E sao lo le mea lea whaasale le anga, o ke whaku le koe mamaru fori kako palmia mar kako kapengeka. Langa e ka kaunga I se pūle wha maru. E kawa o mai kanga kauma. E le whapea la whai, la eu si kai uma le sirima se fulu, ai mai vai nga leia fai me le arang ka mau aku langa lenga sa ngol par mia o fonga ngo vai lua ma manga koroi a como foi mangisi ku al me silinga lenga o le ka kale ku ia sa kali mai o melenga li mong le ma se ku ngo li mong e ko fonga ko kali mo melenga fa ko par mia o longo winga e se a ko le process le fai o menga o fa ko e maga ia finga ngalo lenga fai la vea onga o le fa pe o pai ma la le kan fai fo mo ka up ai se ser fa mai le fo ia ka ku ka dia la le nga o le wa uma e nga luka ia ma saru ruru so a le o ko fo ia e ko fo ia va ai rua ma lo ngai ku ma lo no winga vai lai le mangingo o sauanga ore si mere le ka oko I kua paka kua I le au kau muri se le ia ngai ma le au fia le lei valea o le mangingo I o sauanga le fionga le pari mia ma ele se sauanga fako afai nga ngafi o le sauanga le o le vang faka oko mai o le ki ma le kakala o le lako porokeki la e lima o le pulenga le wari ia le nga o isa va I o so le pule lono winga o lai ke lele vangoa e kakala hai. O lai ke lele vangoa e kakala hai. Ia, ke le. A foi, ale winga ngā luk whai akuai. E le mara mala maili si au o so vale I ele au wari. Leu te wawai ak foi komingi isi au wari. Ngā oi karangoa ngi kou maka kua ngi fast mangi a kere rosa pau pau. Kunou whafonga le tunu.
ele lai mangengo ale sa wanga le pale mia tulau ele I whaapea mai ia e forever o le oki whaavau a menge o le ki marakakala a le leila whaako whala inga ili o le makua o kausanga si osi karaka inga nga e kau karango me le whaapea nga a mea o angi mea o e kau iloa ele o malise makaukia ke le oe e runga kako proklame e oi ai leise mea la e kau susu vale ai fua ma e harupungo wai fua I mata upu e whaasoa ku runga proklame le anga o lai mangingo I o sa wanga pale mia o mai le awali ia nga mako kalangoa o yo nga o yo sa fa ye sore pule ma sore out ko foi mai la ia le mai ai o nga o se le o sofua ele o ma ele o ye se makua vesi foi le laika o ko ele o ye kui vale le ala sa nga pale mia sa fai inga ua ka ko fai ku foi upu makala makako fai aku ia kaiori ali ato o le ale sa uno anga le fio nga le li par mia sa fai fai mai sa a fai wa mai ko fa ko kuanga ia ke a o ke ka inga ia o ka ko nga a mai le fa ko kuanga ai se ala le me o ko fa o ma o fu la ko no la vea ko ko o par mengi a wale avela nga fa ko kuanga I longa ka e yai le kai minga ke sora outinga ia nga o tulanga nai se tanto mta upu e lua maka upu ka ua foi paka kikiro risi ku asiaka. O le mea mumua. Wa muso e vae, wa misi e vae lua. Le abangoa, e ko kuri e kongol palmenge pe on ko kuri fai fai ua kia fau. Awa an ko kuri kongol palmenge. E fai nga kare maka upu pe an ko kuri e vae lua e kongol palmenge. Ai fau ringa mai e muso fo e fai. Ele fia ko ilano ngamea al kemi kongo nge e fa ilo ai longa loko maulano le kumalo o le wo si ir kaulanga ko kuri ko palmenge eu que se pare ko kuri ai sila la se fa tu langa se to fa tu la si le si vai nga fa lo ki le ka fa soa o isa mo ko ke sila ai le mangu o le finga ngalo le fionga le palmia le nga umalo nga fa o lo ma au ia la vea ilanga ili siang fa upu muri Nenga kula ia di palmia. Ai fako ese loa mai. Fako ese loa ma vailua. Yeah. Nganga kou sila mai fako ese nga vailua. Yes. O le leo pe nga kau merokangi. Wa lava pe kau ke fako pe pelo pe mo ipo le lava. Let's check. Kako ka ngofia fa masingor ka maloa I le wingo la ukala. I mea nga kou sila kuia. Malu le leo. Le mafai nga pupula sa o lunga isi kaimi. O le winga la leo ke fai akuai. Anga le mangoa maki ngā le finga ngalo le pārmia. E umangafi me lea. Yeah. E umangafi. Lea la o ke fisiri akuai a ukou ia kou ke kau mawhai e kau justify le ongor kou wha susu. Le kau ke alo fa umai ala vea. Ai aue ke sau rungo le porokalame ma aua, e makua I maua sao ia ma oele ke kau muri I ongo so o kanga. Kau kere o kalangoa, kau kere o whakongi so o kanga mangi ngā mea whapenga. Ka kou o e sui kongu le makorangiu. Le anga e le mea ngā kukupu le au yuka le au whaalaka sa iai mua. Mau kere o whaiakula. A mea o kunou le whaare di o le kune ai. Ai kau ke pikefu. O inga o ulo ai lei ataua. Ma kua I le fia ar palmia ngafi. Kua I le fia. Ai sea. Leanga nga nga whaaulo ma au le li o reiku. Koe maua le hapa ngoe kua kuai ma vae rua. Koe kakano ma whaako ese, whaamangalo mai, bo se. O upu yang whai. O le whesiri la, nga kalianga. Ele ai. O ingala kau ke langonga whaakasi ai. Ua se le kaimi, e maa ngai le loko le whionga le li o reiku. E maa ngai le whainga o nga whaiva. Wrong time. Ia nga. Ai le o whaiaku se si ame, o kako whaiaku ame, o le whionga ia la vea leanga, ia leanga ele leiri kanga. Ngā kongua. Ele rei. Whaase kai, o le winga fo i o la utala. Ai se mea e kua haku, ia kako kirkilo la I se positivity o le mea kupu se positive. Ai la se isi vaenga, ua kako koe loa ia. Ele ai ele mama ele la audi ar maria ko ora ma ko I mangu ar singa ngalo le fionga le li par mia fa se kaila o I lo ki ngoi ele ai
e le whaakainga malie ma whaakaalonga I vai. Ngā o kua e hakongi mai loa ngā upu a kau mirimiri ma kau afifi. Ia, ole nāre ia tō. Ole ngā, wala o ke loinga lamba le whapea e leo whaiengi caucus meeting ale, a whangangan fast po, whakui pole le ngā o whaipule. O i ngāre ngofonga. O le ngofonga kongu lamba ngā e whangange e loken ma ka upu lea. Ma sua ka e la koupo, la me kaunga whai, ma ave ku alalo me whapenga. I ma foi la ko se finga ngalo le palmi. Ale mai la le kongo me foi me foi kele. Ia e fa ke ia la. Nga paula le mea au nga I la maka waku asiaka. I le maka upu nga fai e la bea. Wa maua ma le aba ngoa le palmi. E fa sa sa o marisi o ri ia. Ia. Le na tonu. Ai kau ke fia e kau ke fia va ma aina I le ku I le on observer kusi mai lo ma ku ai nga article yang kusi mai nga file ya to. Ko ke fia kilo de ka ko vanga fa fai la. Le la tau te fa tia autovia ka kia la vanga fa fai. Ai o mai ka ko ia le o ko le. E fai o le yon ko fe au le fa le maka ngor ka ko purkana. Ai ko fa ali me ma to fa fi poto tu lo wa ila to o solo nga le ma O le wengo la tala le utu fai atua. E le aso la le ana nafi ma le tūranga o le mele sa tūra imai. O le fisili la ngo merkasi I roka mafau ngafi. Nga kua le leila o le ala le mele ua kua iai mea mana. Walanga ka kaunga maua se outcome se le lei. O le ala kua le ua. Lau koe fo iai mea kuai. That's it. Wala. Ele ia la ma se winga o le mea nga kopua ngafi. Pe a koe ko uri fesa. Dai ma se winga, longo winga la. O manga ia la le mea fai. Ele se manga ia. Ya, na batu fa pena. Ai fa fetai le fionga le li palmia. Wa kau fo I mal palmia. Io. Wa kau fo o le sila ku le le. Sa ka kaula a uma lo langa fa aulo ma au. O le avangoa kongu a leo la vea. E makua fanga fai ai roa masekala I o ia va e lua ia. E sa ola utala li ato walanga a ka koe kausi il file mu e kere kausi piko kasi. E kere kausi piko kasi. Ma ai la ka ko le kele la ma. Ga il me nga misi ngafi. Wa o ai le se me nga ima ia ba lua. So se ke unga o se fa moe e ke halu uma lai ku lua. Sa te tau lua. Sa te tau loa la o le mea tonu sa tau o na fai. A mahe a loa o lea, ia nga whaasanga lo le mai whapea loa. Ia, pa lua, ku lou ari ku malo le la ukala ngoa o au o fingau, o oe oai. Pui whaku. Se kaunga fai, ia kuku no loko lau ko whaa mar whaukanga. Ioi, langor ka ko lima pa ia ida maka. Ke sila aku or kama lea, or kama kau kako, or pale mi or kama kakisapai. Ai. Fai ia se kala. Ia nga whaasanga lo la ia. Whaolo ma au ma whaala lo lalo parmia. Ia ele ia sanga me anku ngafi. Ia. Uyo lea. Ia tatu whaamalulu fo li telu tatu langa he olo I maka upu ia. Ka koi lolo ili tru kala o lisi kankare kau muli mudi. Ai ole au ngafo. Tate loa tonu ai. Ole poloka ele au ngafo ile tu inga tangata. E o whepsawa. Nau te whai tau turu ko mengi ko inga lea si au si tarita ina. Ia ko whasu I fua marunga orka ko kaukai ai. E le toi au ngā fui oi. E oi. Anu le leia mata i ori porka lamea au te lei lo au te le fie lo fui oi. A ori te lei o teimi e ke whai ka kala mai ai kua le messenger ma e meri mai fua pela te masan. Ia e au te tala no mai whapena I lungo tatou ko meni ono a e whasu susua I aravea. Ia arupe oi ia le namia. E le ole anga ma tou va malavea. E ai ma se le anga. Lai le ia ma ko va malavea. Mo fu ma ko karango ma. E sira fia le ole tu. Ai a tatou wo I mata upu. Kau ki karango le isu kau ki le karango ngaka. Ia. Ai li se mela kau fai mai fua ma e tau fa mai la lau mai le ma le tau tala titi ma a o ina tala no isu tangata matua mani au o e mea na fai. Ia. O le tatou po kalamen le tatou atu maralonga. A foi mai. E ka ko whakarangoanga I ton tatou wafe mai I. Ea il tatou community ya o tau nai New Zealand. Tatou malolonga le atou le vanga o le whiawhi.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, e whaatalo whatu le tali umai o le tātou porokalame mai malolonga le vanga o le viafi. Pea no whaatu anu le tātou malo whaalolongi ai o le tātou ofisa. Au vai e tunga. Ona ua o le tātou o le device le o te join a joile a taua me se fo e o le fionga tofilau. Tara vai tofilau. O le avantura o whaatu tuanga ia i le tata matua ia li atua. Godfather. E na te whaielua whaatanoanga. O na toe 5% o le iPad leo te o lo ke fiu so e Mr Falai. Mr Falai au e whanongo mai koe fo i mai la uai au le e na nei mea wa le tātou porkala me pe wha se i atu. Ia le iPad o lo te whaonga ina. Ia o le nganga lea. Wa e wha marunua tui fo e me se le a whaafonga se tātou tunu. Ia ai mai sea. Ia o le tō fine po le fionga tō filau po le tapau whanua fionga ia te vanga. Esta te vanga i lunga le tātou po kalame ne vanga na fiafi ai mole tō lo whaanga le nei po. Ia te aurua. Ia mai se o le tātou ofisa, Godfather, ia mai se fo i tō filau ma le fionga ngā fitasi. Ia lofa tele atu. Tele yo mea ai mai maupe ano whaina avatu lunga le tātou som. Tātou whailoa i le vai aso fau le tātou por kalame le tātou ofisa. Ia ola ufa mawai atu po le nei vanga o le fiafi. Soifua mai i manuia. Manuel po. Manuel po. Ia, fia wa whakasi mai lau fionga tōkori i tō filau. I ka pokrama masangi e skofi kai kasi. Ia, la kwakula mo ya oe kusa e fo i male. Malo fio mai, ia mese kulanga masangi fo o ka pokrama ia skofi kai kasi o vai aso. Ia, whaatalo whatu lo tō whaasiata, yeah, obviously he's gone. Yeah, pe fo i lo a fionga le ataua. O te whaatalo whatu fo i pa ia malu Samoa. Yeah, malolo soifo maua malangi mai, and welcome to Community Watch. Yeah, o se mele le keringi me waranga e ele Media Watch, markako Community Watch, which mai e le updates o me oro kupu i ngai ngusila. Yeah, po whela fo i me oro kupu la langi e whaingako karango i ma update e fo i kako fans, yeah, mas fo i kapo i ngā Samoa. La kwakule mga to filau i te oe po. Yeah. Yeah, whawhitai lava lea taua. I'll just touch basically from last week, some news from last week. The US and Israel attacked Iran, killing Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. In the US military, there are many sons and daughters of Samoa serving, and no doubt some are in active duty with the war in Iran. We pray for their safety. In Israel, we are aware of at least 5 Samoans who reside there. We pray for their safety. Not sure if we have any Samoans living in Iran, but there are Samoans in other parts of the Middle East. We also pray for their safety.
So makau kia ke lea taua. E kofi ka ko Samoa e lenga wa ko lima I Israel wa. Ioi. Ai fa feri si vai. Not sure be Yankee Samoa I Iran, but yai fo isi Samoa I o I le Middle East. Ai masaro ko ke fo Samoa la chef Kongo le Amerika. Ioi. E whiorolo ale au Samoa serving in the military. So with this, you know, le cause o le kawanea, yeah, e si I le price o kako petrol, ma kako oil, it's not very good. Mo kako I New Zealand, but that's a bit of news may le vai aso nea. But just to touch I le news this week le ataua. So this week the Royal Commissioner Inquiry Report into New Zealand's pandemic response came out and said Pacifica faced some of the country's highest mortality rates and were slower to be reached during the early vaccine rollout. Among those aged 60 to 69, the death rate was 114.4 per 100,000 for Pacific families. Pacific people, compared with 61.5 for Māori and 32.4 for Europeans and other ethnicity. The Pacific community was slower to be reached during the early stages of the vaccine rollout. Despite these challenges, Pacific churches and community groups played a major role in supporting families during lockdowns. Ia ngava ai I aka ngā whawhakaia I au loku ki kele, ma whaiwhau uma, community groups are, you know, able to all mai and, you know, wrap around to get the message out. O ke lole Pacific Leadership Forum ngā sa whai le Mega Max, le Vaccine I Pacifica Drive ngā sa whai I Mount Smart. Okay. A ngā sa MCA o Asiata, e iei le aka ngā. Okay. So MC, so that was a huge rollout I le vai gaming ngā. Yeah, so by whawhakaia I kāle sia ma whaiwhau, they were able to really mobilise some of our families, but in the beginning, yeah, quite slower to get the message out I kako kangaka Pacifica. O whoringa mai la au loku le marosi ele ko ke le o wai. Yes, o le vai keimi nea, o le Pacific Leadership Forum, because iei umaka I kai o whaiwhau from the different denominations and the different ethnic groups. So they were able to get that message out to Pacific Ministry of Pacific people to really help them to get the message out. Because e whai aku le sea, ka o ele mene kupu, ia me le sea to all his au loku, all the 50 churches or so forth. That was the fastest way to really get the message out to our people. I le vai keimi ngā. Ia pala introduction foi o le Zoom I le vai keimi. Because o se mea whauwhoinga you know, to be online, getting the message out to all our people. Yeah, so that was a huge time that, but the mega vax that they had at Mount Smart, that was a really huge vaccination to really get the people kako kangaka Pacifica mobilise e o whaila ko kui. O continue a kui e whai po e se kaimi laka mai po se me whapenga o whai. Ioi, they still got the quiz happening, and also some of the people that go to the doctors if they know they got some of the symptoms. You know, they should know to, you know, either go to the doctors and or otherwise, yeah, just seek medical assistance or put yourself in the buku moe mea nesa whai. Stay away from the others, get you spread. O kui whai fua ia Ioi. That I know of. Okay. And so that was huge. So o yengi aso laka mai ma le masingo whanga o whai e? Yeah, or at your local GP. You can go to your local GP and actually get your vaccination dose. Okay. And just to finish off on the sporty na I kako kānonga. So congratulations to Dave Rennie as the new All Blacks coach heading to the 2027 Rugby World Cup. Rennie, through his mother, is of Cook Island descent, becomes the first All Blacks head coach with Pacifica heritage.
According to TV1 News, New Zealand Rugby to announce in the coming days the appointment of Whaalongo Tana Umanga as the assistant coach of the All Blacks. Umanga made history as the first All Blacks captain of Pacifica lineage. Oka makau kia. Congratulations. So gave me more there we say kangaka Pacifica wa coach le All Blacks. Masa mo. Ioi, le fionga ko whafo I Whaalongo. Nela who'll be announced as the assistant coach. So ngai makau kia No, ngala maroro mo Pacific au fole ka ko Pacifica Ioi, so it's nice you know afa lalukonga. It's afa palangi, but it's nice that to have a Pacific first time ever as the coach as All Blacks and also having Whaalongo to be assistant coach here. So that's something to look forward more the World Cup I luafe luafitu. Yeah. Tana has done about 74. Fiku suma whape fiku o eka ia karonga tana lo Blacks. Wow, that's amazing. Yeah, that's amazing. But nice to also know he was the first All Blacks captain of Pacifica Inga. So that's really good. And also just to finish off this week, Lea Taua, with great sadness, we mourn the passing away of Pastor Moana William Papu, global leader Tautai A'e of the Samoan Independent Seventh-day Adventist Church. So that's a photo of him and also with his younger days as a Marine Corps. In the Marine, so makau kia. So it isn't, but very sad, and it was amazing. It was an amazing service. Ngā sau vai aku ia oi all service for ia. Yeah, ngai o mo mawolonga fingi mo foi mo skeng. Yeah, Natasha. Yeah. Natasha, mai mo Natasha. I love le mo mawa alfarkua ia dina. Yeah. Diana was amazing. That was from the heart of, off the cuff, so very heartfelt. It was a beautiful testimony. Yeah, so Pastor Willie Papu, he was one of the founding members for the Pacific Leadership Forum, and that's a photo of them down at the Beehive many years ago with all the other ministers from the different denomination. But also we want to thank SISTAC, but also Pastor Moana Willie Papu for le hosting le farewell le loku whawhikai mo le sikisengi. Yeah. And that's where you can see the photo there with all the different ministers from the different churches. But ngā for ima ministers from the different political parties. Yeah. Ngasa aua I le loku. Ile Asonga and some of the local board members there. So it was wonderful to have the different political parties there and for SISTAC and Pastor to actually host that church service. But with that, Yele, because he's a member of the PLF, acknowledgement and condolence mele Ambassador of Israelu of New Zealand, Alon Roth, and also MP Minister of Health, Simeon Brown, Minister of Immigration, Christopher Pink, and the Parliamentary Office of New Zealand First, Vavasa Manea, Honourable Winston Peters, send the condolence to the family, and also to Pastor Willie Papu. So that was really wonderful to have that acknowledgement from ministers here in New Zealand. Yeah, whawhikai I whaiwhiau, o kele I whaiwhiau ngā mai mamau. That was good pay tribute I koe inga ma rangkau koe kongo le kalesia. But also the highlight, besides having them acknowledged, but having our own Samoa Prime Minister present, Lauli Ilemalia Toa Fosi Schmidt, Malefale Toa, coming all the way from Samoa there. And so there's a photo there. Wonderful photo there, Malefale Toa, Diana Papu, Faletua Malolo, Manu Malo. So beautiful photo there. It was a wonderful tribute, but also having our Prime Minister there, mai Samoa. Lovely voice. Māgai pese whalkoa. Ioi. Sa o kau wholo e whole le pokara mā kongo koe whawhango mai ke au le kaimi ngā malanga mai Amerika 1983. Yes. O sa
sa kongi le vai filming le kaungu mai ole whai au ia mas for activities for the whole day. Wow. Yeah, kami ngai li yengi ngā runga whunga cameras me penga. Yes, I remember you. I think I was only a teenage and you were a professional at that time still. Yeah. So, manga kua, keeping up. And so also we see there's a photo there o kai uma me le Pacific Leadership Forum. Ia o le tūpā Samoa o tai au whaiva. So that was a photo of them going to farewell their friend and their dear minister I ngā lako whale. So that was really wonderful that they just wanted to have that intimate time with them. And so there's the whaiwhai from me e whakasa, Metisi, PIC, Catholic, AOG, Anglican, because it's all the different denominations. So they all went to farewell and see him in the Ainga. I see there at Mangrove Bridge. So that was really wonderful, and also see them at the service. And then the final slide there was wonderful to have leaka o all the whaiwhai of Sistag, of the church there, and the new kai. La Fionga or the new leader Papali'i. And that photo there on the left, I believe that Natasha said was a photo taken 2 weeks ago. So he still looks really good. Yeah, photo o langa whāngau le ainga as well as the grandchildren there. Yeah, whiwhia fo I le vai akunga wai ka ko konsula o au. Ioi. Kia whai apalsalue, ia, pape fo ia longa ofisa mo whalkua. Yes. Yeah, sa iei umanga. Whape fo ma oko ofisa ma some of the members from the Whongawhau tour. I saw them there. So it was wonderful to see everyone come out and give respect to such a wonderful man that's contributed so much, not only to their church, his faithful work that he's done, but also serving the community, the wider community, and also throughout New Zealand. Whawhitai ma ia manguia lava lo malanga, Pastor Alamoana Willie Papu. Yeah, penga whai apuru mga whasina, whiala wia toi loa. They were behind the scenes. And, oh, yes. Kai mo le aso sangi ngā fo imar wha leo le aso le orkama. Sa'olelei. But they are always well organised. Yeah. Whai malelei 200%. Ia o te manatua rei whai o te kato po kalame o sunga le atoa. Whapea koe ia piama te whilau. Ia, lango whengangi o tātou, a malanga lore le upore. Ia. Improvise tātou le whainga o le po kalame le Tautai A'e. Ia. O le segment le wotatu o le segment o as whanau. Ia, a lela o whaitau I fo ia as whanau ne e tolu. Ia, o le as whanau mua. Happy 90th birthday, Fereni. Tafa ua tau, Felice Lasa. O se tina le lei, e siri lona tau I peanina. Ma to te whawhtai lea tua, ue au lia le iwa sulu tausanga o lau soifua. Le tina ia Fereni, tafa ua tau, Felice Lasa. Whawhtai I lo tau singa ia mātou le whanau. Le ainga, nuu, ma le eka le sia. O lo whaanga lo whanau atoa, a mese o lo ulumatua, Josefo Felice. Happy birthday, Mom. We love and miss you. God bless you all your days. Love your family in Anchorage, Alaska. Josefo and Malitine Felice. Grandkids, great-grandkids, and great-great-grandchildren. Yeah. O le tato as whanau, our second birthday greeting is happy 72nd birthday, Dad, Tautai A'e, Maui Ngoa. Today we celebrate not just your birthday, but the life you've lived and the love you've given to all of us. You've been an incredible father, and the sacrifices, strength, and care you showed us, our family, will always stay with us. Whawhtai tele lava malo o lofa malo tosi ilo mato a inga, o oio sa tamā le lei.
ma e alofa tele a mātou uma. We pray that God bless you with many more days and moments with us. We cherish you always. Happy birthday, Dad. Your life is truly a blessing to us all. Yeah, and our final birthday shout out. Yeah, it's a familiar face on Blue Wave TV. Le fionge a leo pepe tala ilene. I don't know how old he is, but I believe he's 60. Happy birthday, leo pepe tala ilene. Yeah, happy birthday from your Blue Wave family here, the Tautai A'e program, ya asiata, Lea Tawa, if I pay for ito filau, and everyone here at Blue Wave. Yolna, Lea Tawa, back to you. Yeah, ole kapopokalama nei vai aso. Mai nei Manukau City, o Kilani, New Zealand, le Blue TV, Marukau Kaiae, whapea foi le fionga ya to filau, ya le fionga foi ya Fuimono, Macau, o le lasa, o kaiao le loku kaiao, waisi foi loku kaiao, ko le loku lasa, kako whera i la songfua. Manguia le weekend, ko whasoi fua. To whasoi fua. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tatou tangata, ua tele langa waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le lua sulfai tūla le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila sila mwhai tau māla malama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa maa avenga.